Maleifua mai Samoa, maleifua ngalelei au Setalia, tai au manuia New Zealand, awa uli matangofia le malo tele o Amerika manisi tafole lalo langi o mafuta mai le mamalo o Samoa. Le tai au manino, le tai au tatoa, le tai au matangofia o le asitofio Aperila, lua spunu malifa, lua fe lua lima. Whaafitai tele i le atua i lau pule whaasoifua, wala whai mai ile lei le nei tai au fou. Whaafitai fo i le soifua tulu i le mamalo le atunu ua e meise le malosi. Ma whai ona whaatino ai whaiva matiu te masania i le mamalo o Samoa i aso taitasi. Le anganga whaaloalo e whaafeiloai au na tutofia le atua i so se whaatatapuai. Lau susunga le whaafia ngai mo Samoa vi ingo le atua Reven e sau asora. Vi ena le ana ma le whaletua ia upulasi. Sunga le toi ino le kālesia la mo sato e fuata ina, Reven Tele Tausanga. Pasta visita whelava ia mosa ma le whaletua ia vai tamasoali i. Pasta whaatili matulino si a moa ma le whaletua. Pasta sanga le tuila epa ma le whaletua ia whai upu. Reven awatama to whai ono ma le whaletua ia katenari. Le sunga le epikopo ia sianava, te vita kioa sianava ma Jacinta. Pasta ainu muli anga abi isawa inaya masai peti. Matua malolo, manu malo, Reven muli anga telesoti. Ma le whaletua ia potafou. Pasta ia kopolama ma ainga. Pasta tole afua Faraniko. Pasta moana tulolo kapeteni poloka ibao ma petala. Pa ia o ainga matama. Tama fo i ma ainga. Le uso ngā pule mtumbua i tu au ma la tau ainga i le taima le va au fonoti. Sua ma le vai whanua fofo ma ai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sai lua. Le awhiwhio whaatu to o whale ula la au nam tasi ma upu ia te ole motsa. Tālofa, tālofa, tālofa lava. Ma le fua mai o le au mamalo sa tātou malo i le nei tai au fo i la na fionga le tuia ana tui ma le ali whano.
Vale to aso ala vile lua malo masiofo me se le fionga le tai sili. Le Grand Chief o Papua New Guinea. Fo mai o tu la fono. Fo mai o porkiki. Ai o fo mai o tamau ainga. Tai o le vaenga fa au fai pui pui ia tau tangata Samoa. Lau se sunga tu le epa awe lua fati alofa lupe soli ai lolo fia ngalu malemana na yoti ai ono Dr. Sailele. Maliele ngaoi male faletua ia Chilen. Good morning Chilen. Professor Tofa Manino a fo mai o tamau ainga. Fionga komiti tu mau le kalesia me tutisi ai o le faila unga fa maoni o le tala lelei. Faia o nga sini o le Universite Samoa. Professor Dr. Afualo luanga lau fa amoe tau lua manu wut salele tu itolobaa. Ma le faletua ia Rosemary. Fa salauta o le ainga sa tu mafono. Ma le maleifu mai le leitai a fau. Le fionga le sa o ia leota suatele. Le fionga fo ia fui maono manu seni tu fele. Ma le faletua ia Sua Vivian Perfem tu fele. Good morning, Sua. Le superhero tato po kalame le fionga le li fai pule. Le ala ile pule matafeo tu puola fe pule a itu au pepe le ala le manua le ala le au loto rimoni a yafi. Ma le faletua ia Sharon. Professor soifua maloloina Dr. le ausa to le fua tu pa isa mautake na seri ma le faletua. Me se fo ina i tato sponsor malosi mai Hawaii. Le fionga ia lilo fotu wa manu ma le faletua ia Baby Fritten ma le nofua halo. Voi Nicola Uofo ma le faletua ia Molly ma le nofua halo i sini au setalia. Good morning Molly. Sunga ia Felice fiuse ni o tautolo ma le faletua ia Maria ma le nofua halo i sini au setalia ma lor soifua maua Maria. Le malu ma fafangu le ala bisa ma le nofua halo mai me le pone. Me se fo itupa i o le vaididingi mau mua nanu ma Marina. Ma le nofua halo i sini au setalia ma lor soifua manuia le nei tai au fo. Fa manuia le atua i tiu te mawhaiva me se fo o pisinisi. O lo ngalu lue ai. Ai ale ala fai mai o le au sina tio tato watunu i le nei tai au matango fie. Ma lo le tapua i ma lo le tatalo ia te otou matua matutua tu le epa fai ai ma le falitua ia maunga mu. Good morning. Se umanu matamua faalia ma le tausi ia Jacinta ma lo le soifua maua Jacinta. Alofa pole patu uma Vienna na nai faumuina o le ana le tupfia ma le falitua ia moa nanu. Good morning. Telesia se kola siti kato o malo tatalo telesia. Se umalo fereti funga so vale faalava au tio inu ese Paula Banks. Pepe si itia epa le sina le avai Maria Akiau tu ala Maria Blakelo. Ngalu afisau fo i vila wano fa amau moana e keloma. Fo keti sia moa evo ayo faiva Rosalia mu popo mila. Good morning. Fei leu telesia sa nele afoa ma Lord soifua manuia. Vasili ifiti fulisia inu e tele ili fa aso o tau mamatau. Good morning. Ngafo pula sa alua tele moos ma le tausi ia Susana ma Lord soifua maua. Lau fili aro na fai ngafa ma le faletua le susunga ia to alima le ifi pope tuala tama le langi ma Julia. Good morning Julia. Pupu i fatu e lia tau ili ma Filipina. Te o sa nele tunai ma to o mata ngalubao le ota. Manusina se Stefano to le afoa ma matai ati osa fa atonu ni umata. Se wa muli tui poloa ma to o a matayo. Fa savalu ma fa alongo felila. Ma soe lolo ane misa ma oli. Fa muina le alali au ba amalita. Papoli Paulo Ioane ma akenese. Leifi Ioane te umatawanga upua atua tawanga. Papia fo ilvartua ia Sunema. Good morning Sunema. Moi mai lo Tanielu Tito malua timu. Falitangoa i Forani Swan ma feao taito. Mati malanga o ma good morning. Le musunga uta Brown Matina. Lolo mataua ma pauli ului mga fosfulu. Pali itele muangu tuti apuna olo tango male falitua. Fatia lofa povi ma Seiuli fale ula. Fatia lofa good morning Seiuli. Tuala tau umale lua ale sio mulipola. Silia la e o kene male Lobby Burgess. Ma tautia sa ngala ape Luciaso Celestina. Tu au Pepe Josefa Setema ma Coleti sione haita. Tau e tia taafua sua maroini. Sua pentito good morning po a mai o tama. Amitoa na ifia ai le toa tulifau ma le faletua ma Lord soifua manuia te o tama matua amitoa na ai. RJS good morning ma lo lavan galue. Stevie Upati le lominga good morning le lominga. Vai tobi Filemoni ma le faletua King Solomona Vita Smith.
tau whaiula me kingi le au pepe, whalana i pupu pani pasa whaapoi ma whaafu, tau whinga fui maono ma Diane, tupa i ole vaililingi whaasalafa tapua i kuka, me se fo il whalitua i a Moana, good morning Moana. Mau salafa ono sa itu whaanatu eti maulalo, Braisa Selangi Aiang, Selina Aling Nahil, Kolkita Tuala, Maria Sionetusa, Onsi Whaalongo Lelei, Veronica Asamiu, Malo lava soifua manuia, ia te o tau nai tina, a whiololo ia matina la i te o tatou pokalame, wha manuia lava le atua i te o te mawhaiva o nei aso. Petonia Salele, good morning. Mulipola mose ma Maria Ulai, fono i mana langa aia pele sauma, le whetalenga le whalefitu, ia lapa kolisi le ota ma le tausi. Toi sulu ngau ngā tau mati elive ma whaaumu, Lucy Pautalo se walunga mamaliu mai, good morning ya neta motonu, ta wafisili amitua na imalisi, tupuola Berenice anau ma le whaletua. Le vave ma Monica Pala Smith, afa Malao Brown, vaya ma Janet Langshu, a matawhai a Vito Yosefo ma Susana, misa la au ma situila. Moto sa ngele toi tu ma Anastasia P. Weaver, good morning. Lofi posi a moa pe lua ma Rosita. Robert Peterson, Dwayne so oalo tia tia. Whao moi nā po wesi tangi I lima madania, niu malikau me walo ia pasu I molivai malitausi. Le whao wao tu ua ngase ata ma le whaletua I a Lisa so le maleipen, Joseph mea fua matina. Ta ateo fatia lofa. Pea fo ila fionga I au nasa vaina lepa Kay Chelson kuka ma le whaletua, good morning nasa. Mainu woti, whao mui nā se fosione ma Alabama. Le susunga I Mika Mulipola ma Filomena. Nganga e olo Tony Taleni ma le whaletua, good morning nganga e olo. Papa Sama ma lo lava ngalua li po ana po papa. Le fionga I ale awa nai ma le whaletua I Lina Tiuri, good morning Lina. Tu le au talili. Pea fo ila fionga I avui ma le whaletua I vai au ma vawe lese. Ma lo le soifua manuia le nei tai au fau. Na mula ulu ma taua le toa pelepesite tamasone, tapu toa ia feta au mua pita le au tutu manu le leua. E le tise manu le leua. Luku chimi. E me se fo talenga ia talia oa po le loto vau tu ua ma lo lava le soifua manuia I lau sunga talia oa. Olo manu usini ma le whaletua, good morning. Ia e me se fo tamamatua ia salapo e li fasa sopi. Ia ma le whaletua ia whai unga ma futa mai melepone, wha tai lango mai tato lulu, wha manui atu le atua. Anga le fo I le atua le ne yaso. Nya ale tapua inga se mato e kale sia kato riko sa moe ruti hio. Fionga yasu a filikari mauli uli tavai. Talenga le falefitu ya liu ngatali tau whai le taulangi ropeti stua tole a foa ma Elisabeta. Talenga li taula uniu ya ono fia na uma mana ia male fionga ia sula Daisy male no fo halo. La wa fionga li sao tau manu pepe sopo ta fia mali I tonga tuki male falitua ia peka paka tonga tuki. Manuia lavanga luengo li neita e au. Manuia fo I la fionga li sao ma seo falitua. Mafuta mai melepone. Ia mese fetalenga ia sa mau le atinganga e ono solita mali iti mani sa mau mai best. Ia mese tausi au lei male amio lei ia mana ia male ai ngadi ma lo lava le soifua manuia le nei tai au fou. Fa manuia tele le atua I whaiva matiu te o le nei aso sa mau. Fa manuia fo I le atua le pisinisi. Lo tautua I na aisi o tatou tofi wha pele pele o Samoa. Ala whai mai nei tai au nisi o nei ainga. Ia ua a mia fo I le atua nisi o ratou I le malanga le maliu maleoti. Ia tau ia ina ianga le leile atua. Sanga wha mawhana ina peo tau fina ngalo wha vau. Ia ono o le matau tia fo I male onga ongo le tui o le maliu. Ia maua pea ni o tau fina ngalo le lei. Wato ea so na ia inga I lungo nei fonga ele. Mato o tustusi lungo o apio fo linga le mua mai lava le afionga ia tui whaasina broken tau wau hido mai utai Amerika ma lor so I fua manuia tui. Pani Patea mafuta mai sale imoa, good morning Pani. Ia whamanuia lava le atua nei aso. Eri tau, good morning, ma lo soifua maua. Pea fo I hope Ioane ma lo soifua manuia le nei tai au fo. Ioana Filippo, tofai ono, good morning. Ma lo lava le soifua maua, funga Jesus, oi sorry. Ia ma lo lava le soifua manuia funga.
Lotu manu lotu ma lo lava soifua maua nei tai au. Ma futa mai au kilani New Zealand fa manuia le atua i lo waso. Le au pepe Ioane Tonga ma lo soifua maua fa manuia fo i le atua i lo waso. Fa alua keaula good morning fa alua. Ia mga lo lava soifua maua le fo i fatu ato i ba ayatu vi ia le li. Fa pea fo i tanga loa se nio good morning ma lo lava soifua manuia. Woi, ka lo fai. Ia ma lo lava soifua manuia se o tausonga ia taua ale toa. Ia fa pea fo i se ona faletua ia kolkita ma futa mai papatoe New Zealand good morning ma lo lava soifua manuia taua. Ia wale toi maua lava stata of so tainga taluna uma tato fa la melamen tato ia vi ia le ali. Le lava i mawanunga le alofa ma le angaleleo le atua ila wa fionga taua ale toa. Edward Fasi, good morning. Mese fo i perenike fala ma lo lava soifua manuia le nei tai au fau. Ia ole mato o tustusi le lungo apio fōlinga umwhai ona mafuta mai nei tai me ole tai au. Ai ole vi inga le ole atua tātou te whelosipi whaatasi ai. Ono ole alofa whai pe ole atua mo oto. Ia mese fo i le au whai ngaruenga nei. Lucia, suoka ma lo lava soifua manuia. Long time
Toi ono minute o na tale o le tulai fitu I sini au se talia. Le vi inga o le tua sa tau whaalongolongo I ai, le vi I fo I se tātou atunu upe o na masani, pe se ai fo I taimi o whai ngā lotu. Si I ai le whaafitai, le vi inga le whaamanu I le atua, ia ona o nei, tofi matango fie wa tapena ina mo mātou, mo tātou, sio tātou atunu whaapirepele o Samoa, langi ina I le fionga I a pātele, Iau ne pale pe ona o tau whaafonga mai ai. E whaafeilo ai fo I le malefua mai nei tai au fo, Sinalei Burton mai Kalai State New Zealand, lea whatu a mafuta mai. Mai se fo I whalitua ia vai e o lofa a le ifi good morning. Ma lo lava le soifua manuia le nei tai au ia te o tau, lea whatu a tau mafuta mai tātou por kalame. A o le I avatu le tātou asia singa mo maota ngase a mai se fo I o lofa anga. Ia ma whaamanuianga mo nai ta māma tina mātua leo sina so tātou watunu le nei tai au. Ia o te toi mamoli atu lava le whaamalo I le tātou au whaafonga. Toa tele lava nisi o tātou e fia e whaafonga. I isi o polo kalame ia malipatia mai. Malipatia mai lo lātou le fia e whaafonga. I mea fo I o loo tala noa ina I nā por kalame, ia e peila o le whataita inga nei. Ia ai la fo I sa whaalongolongo le tātou au tusi ia mes fo I pā angal maot Samoa vi ingo le atua le por kalame le sa mai New Zealand tauta ia. Ua toe tau talangia ai ia le afionga I le aki epikopo le sa ai lewa maliu watu. Lewa maliu ia po o le fionga fo ia matalina. Ia e whaanoa ai ia le loto. Ia I tu ai ngā whaasalau whaapenei. O te ofo fo ia uia I se lātou le taua e tu la fono whaasalau e le mwhai ona e toi ta uastanga ta wamaliu I sau tala. E sau whaamatalanga e whai. Ai me se fo ia tu la fono I tono le mālo. E le mwhai se iwanga nā la wala vea le tangata lea mai le te tau lava o na toi tā ua I sau whaamtalanga o whai. Se iwanga nā wala vea I se vahenga o lau o sau tala o lo fia mana o I whaamatala. O le porkalame nei al maot Samoa vi ingo le atua Samoa mua lava au mai e le ia kau whaale I loa le ka au ia upu lea whaakakoriko. Ia ai e iai le pese ke masangi anga o pese ai masa oa o ina fo I le mātou au. A o ngā saia so lava ia e whaapea na whaasamoa. E whaapea na whaapertania na o alu e a fo o te confessi. Whaapea nā la le. Ia mō le sira fia po kalame nei na mua lava longo ina mai ai I le tala nei. Ia lea sa te le lava lea whaina fo I o po kalame nei le inisi o le kalesia katoliko. Ia ona I le talitonu lātou le whaamatalanga na abatu I lungo le po kalame nei. A tāu o le mafoanga nā lai o na whaasalau tala. Lea ngai o loo whaitau I ai fo I mau taua o atua I fo I a o ngā le kalesia. A iai se mea o e whale tonu ai a o le I whaia le si au whai ngā taulanga. Tangata umalava I le whaapea na o le tangata lotu. Tangata uma e la vea I fo I la ua si taulanga pātele. La tau mawalunga I la ua ulea tau whaitau e. Whaatulo le kalesia wa leanga le taua o lava I tau la fono uma le kalesia. Ai o usa o wa o nga mai le kalesia lea Samoa. Io lea la ia o nga korisio le kalesia. Lea la kaulo kele ai kelo mea. E tatau ona e halua tau au ngasala ka ula o ngasala o lo pepelo I o le ngasala pitsili fo ia nana ta ua e tatau ona ta ua fa mangalo ai e tele I
tāpena mo le osi ina o taulanga i le siaso. Ia whapena fo ila i le au ekalesia. E whamasani o na ngā solo e tau ala tau whale tonu ia pātele a o le i tali misa. Whapena ala ngona o le porkalame nei. I le taimi in tau mai ai le whamtalanga nei e fia tau atu. Ia, ai, ele ai masesi natali mai porkalame nei, le ai masesi. Le ai mase media e tasi fo. Ai fo i se tangata kātoliko sa tali mai porkalame nei. No winga wa umana whaila tō su e ngai tua. E moni mwha maoni porkalame lea na ngata ai lea. Ele i toi tau talangi ala vai porkalame nei. O na o tole a fua. Ia. Lea lava e. Tau te whaafonga mai ta la tau lea fua. O ia fo i stasi o atali i wha lea nganga o le mo senioro lea po le aki e pikopo lea. E sili fo i ona lata i ai. Ia ona o ngā luenga lava nei wha po e vido. Ia mais fo i o tāpena ina o whaatala leinga i lunga o televise lea o tumu mai ai pe o tole a fo lava le tangata whaatala le lei lunga o pe ngata whailangi na mua lava i lea fo i tu ainga o ngā luenga. Ia le wale o toi whaia. Le wala al nofo lava mwhaasa laua na ngā luenga sa whai mole atua. Ia mai se o e kālesia mawhio a. Ia, o le mafua anga na lai o na whamtala atu i nei tala lea fia whaasala lau atu le. Le sese ua sese ai fo i lea o si taulanga na uma lea. Lea ua i le whamangalonga le atua. Ia, ai o lea la wapoto e langa mai lunga i le TV lea. Ala le mea na le langa mai i le taimi a o soifua ia le aki e pikopo lea. O te ofo fo i lea kama o pio ai lau mei. I songa le mawhau o maka i linga e lake ngu. Ngu e amalonga kama e po lea e ai oi sa taua. A lea wato e tala noa. O le luma le mea lea tala noa. Alo se tangata ifo. O no se mea se wa whaia. O le makua i ko i lano. Langa o le alo piko sili leanga. Ko i lalo i ko kongo le kako wanga ngu. A o lea to i lalo. O lai ai ma le whamanu ianga le atua. O no o le lota ua mana o e alu i lalo. Au ke o fo lai le fia. I le fia langa mai e porkalame lea. O le lea lofa lea i a inga tulou. A inga i whaasanga i le aki e pikopo lea ua maliu. Ia matulou fo i ia le afio anga o sa taua manisi o afio anga i tau i aile. Ua kele mea le anga i whai e porkalame lea i le mamalo le atonu. Wa kua ke lea o ke. Lea wa toi tala noa, kulou sa moa, ma le upu lea wha o ngā ina peo le upu pāle ngo. Ia lea lala a watu mana tu talu toi langa langa. Lea ngai le mawhaina ma tau tu sau noa ina o tau wha matalanga, tu uau noa ina tau wha matalanga i e whai mai. I lea fionga tai sili ma vahenga le, vahenga whaina ia le ta pipi. Le mawhaina ma tau tu uau noa ina. Ia le wa tala noa i le upu pāle ngo. O aila le wa pāle ngo. O kuila epa, po le mosengi olo. Ia se ikali mai la o tau. Ia kala si awange i pā kui ngu ko kulou sa moa ko au whaasalalau. Sole, se i whaamole mole ia. Se i tau whai ia ni tala le leiman, tala mamalo man, tala matango fie. O ke makwai o uofo ko e karkala ngoa ngai maka upu. Ahe ko ke ngo o mali mosengi olo. Lele ko ke sila mai mako wa ai mai atu la epa. O lea lava e felesi le alo le mali e toa. Ai se a lea ngai moni mamata au i le atua ta no whai atu foi. Tasi lea au na, tasi lea tai o Samoa o lo iai lunga le whaau unga le atua. O tu la epa, tasi lea tai o lo iai lunga le whaau unga le atua. Kele o kou whai whi au ie ko ke o whai kala o kuila epa. E masili ma mao a lea lofa o le atua i atu i le epa malana whaau unga i atu i le epa nei lo o tō. Se wa ai ka i lewa kou whai whi au. Ka i lewa nga kou kālai ma kou kālai. A o le kele o isi mea o leo ke i loa mai atu i le epa. Ngai lo o kou ngei whai whi au ngei e o whai kala o kuila epa.
te le oisi mea mai le afiongo pa ia le atua. O kei loa mai aku la epa. A oto. Ia le ai. Ngā le loko le anga lava i atu la epa me le fai. Ia o le tala atu le nā. Kau wha malu loko e le lea. Tatou woi mea leima mea mamalu. Ka kou whingau mamalu. Sanga whingau a kua ua wha le kongu ai whai la. Ai mo i lātou e o loo mawhatia pea i ngase ngase o le tino. Le tau mi ai le whala efu ma le apol polisia o tau whanga i so se maota. So se lawa. Ai meisa te tono maota ngase ngase. O loo tau si ai le tele o le soifua ngase ngase o le mamalo le atunu i nei tamati na. Uso matua ngane e meise nai whanau. Tauia ina ianga le leile atua whai venga. O le atua o wha malo longa o le atua o tali tatalo ma le tali manao. E anga le lei atu ia te otou. Te o te ai atu lava i se o tina ia moe malo. Ia seu malo fereti funga mai Alaska. Ia seu malo fereti funga mai Alaska. Ia o lona fatu foi. Ia tauia na ia anga le leile atu a tina. Sosoani atu o ma ai i o watai. O e lai titi lungo lau Facebook. Oka. Makua mea strong. Lava le au le lei se o tina ia seu malo fereti funga a o lai titi. Tene talavou, se whaalo solo ai lau. Ia vi ia le atua. Tau lia fo io o tau leo wha solo matua. Ia wa lea se ese nga fo i lele male. Ma le whai pula vo i lele wa a mata lava na wa uma le pula vea vea. Ia wa sau le si ko i ngā pula. Sau ma le si pula. Ia la whala talata lava na roten. Pai mai ia le pese le silo makua. Ia ai vi ia le atua. Me se fo isi o tina matua. Ia se o tina matua lea ia mou popo mila. E te sao whailo i pe e. Anu ese o matu le te leo. Ai me se ape ai engisi mea fo ile le. E whangenge fua ilau mawhau ke ia le wa pe e. Anu ese ia mou popo mila. Ia whafonga mai fo i oi tina i New Zealand. Ia whamanui atu le atua. Me se nisi o tina matama o lo o tono ngase i tono Bankstown. Ia o nisi tono mauta ngase ai le o maua atu le vaai. Ia Rosalia mo popomila. Whamanui atu le atua ia te o tina. Ngase o tino o lo o whianga i pia mautou. So i fua matua le mamalo le atonu ina tina matama wa ova atu ma le fitus fulu tau sanga so i fua tau ia ina ia o tau maua le fia mai le atua ma futai mana yalo ma whanau mai se ainga wo mai ma sani levi inga le o le atua o tapena ina tato insinia ia Michael e mo moli atua i o matua lo whaanga mo o tau uma. Give me oil in my lamp.
Sfono tase benote ua te ai nei le tulai fitu I sini au se talia. Levi ingo le atua sa tapena ina I le kalesia katoliko sa moe ruti hio. Momoli atua ia lo faanga I tau mia I le falaefu ma le apurpursi o tau faanga I nisi o le mamalu le atunuu. Ia me se fo I le faletua o le afionga I au nasa. Vaina lepa Kay Jelson Kuka nasa. Ia maua pea le toa file mu ma I le atua. Ia mawhaatua I le atua o le mesili ma le tāua ia o lea I le leifo mai o loo ngase aina I o tātou tangata mai se fo isi o whalitua. To le foa, ia malo lava le soifua manuia I le neitu lao le tai au I la wa fionga le tapa au whaasisina, fionga le tuia ana ave au malanga, tama whaasausaua le tu malo, le na tu ina tu ia iao le tonu mai pea, le whaululunga o le ainga malosi, fo I lau talenga I le la ulu o le taulau niu, ia ai o le presidente o le Kalesia Katoliko sa moi ruti hio malole, soifua manuia le nei tai au to le foa. Maro fo so fo man lange ma en une ne fitao ma tango fide no fo man nga le de tua le fo tato au dia mai lona fo le nei yaso mo fo no fa ta rofa fa fe rat fo le fio nga pa ia tato maftanga nei tai au fa ta yesu le nga maulunga ma le nga sidin fa tai ma ole le tato ava no tato fiola tato to fa fo ile vi in le tu le aso ma le aso fa pe na un tato fi tato te fa tasi pea molona nganga e se mana ia inu tangata o tapena tangata o sal yuni fa penana ia mo le nganga rea yo ato te le tangata ana ha mafo fa la langi rato ala langi le tu mau enu pena nganga na e mo moli e fa tai ta mam tina te loto te le lato mo fa la to loto ia a lesi ia to alo tu mai tu mal pokala i du mo le nganga fina le ma ia ta to loto fa ta se to le fo mai no pe fa ta to pokala me ila nganga fa soa le na ta mama tina ya one tato fiu e fa penanta to mo pela nganga fi ato fa mai ata fa ngol tato maftanga fa pena fo no soi ma ata mai yesu ya tato ma ro soi fu ma ro fo lange ma tato tau fa malo lava to le fo ile lo fa ma le anga le le tua e ta uloa mea nei o lotu tai au to le fo ile ngalo ya ta ia na yota matua na ta tupu mai ai si o ta grandfather ia au no fofo ia mafuta I fale apuna ia toi mafuta I o isala ilua o iso ole olo aiawa ele kele ani pese vo ia fa ia loka ia o ko inga ngare fapa olo mai amu mai le la ole me la telefone pe kimu pe la o pese ale ya ele ngata na mo tangata ola ia ida nganga le ri oi ma de to tenia tangata ngalo ya lato pe tasi pe lua si upite tau talai oi ala te mafo fau le ri te fa pe tau su se pe te mafo fau lo mafo fau ya va lunga vai de tino ola nganga mele mo ke se le fia o telefone a fai nei ni lo tu ai le usoni pese pe ia ele se winga ya taita ia ke o a fai ngelo ku ke manga o usu pese langit salamu fo ile ka uloko salamu ko usu pese pe aka ke fi ia uia a fa fai a wal fatanga fai ata le fo pe ole me le sonna la malu tai ha le sonna fai ya sa uni le o lo fai loko nga ko le fo a walu ngai la fa potonga a fa longo aku ngar kakalo ele ia ma se winga si le pe aku a makasa o lole o ke fia lava pese ia langi salamu a kauloko salamu ko pese mo me ole o pese mo me ole fale lei fale lei mea mo me pese e o mai le launga pe o mai kakalo awa makua malie lava la taloto I upo pese ma vi ingo le toto le fo no ele fa pe o ne fet fam talanga no le fata mala ile tu lango ai ole vi ingo le tua anu le fta so o ai le fiama te sida dokta tu le pa a pese wo lo ta talo ma le la tu si tu anu ole vi ingo le tua po pe au le pese fa ma wo lunga ile na upu fa ma wo lunga ile upo le tua
whaamawalunga le anganga o mea umalava. Pia o le vi inga si e lunga ia tele o mea tātou te tatanua i le tua. Ia e mone elo sanuanga inu. E tatau lava na i ele vi inga. E whaamawalunga ai. Le alofa malanga leo le tua le lafa mtaraina. Pia o le tūlanga na iai. Ia le leito le afoa. Ia ai ei lau mata upu le fia tala noa. Tā ua le mata upu. Ai ia maanuia le maalu tai au. Se uma le maalu tai au. Whaftai nu mo le vanoa tu ina mai fōi e whapenao na whatau nu e fōi se vāinga tā hua o tātou mawhtanga nei tai au ta maha matina. O te toi whawhelua i le fio le nganga pa ia le nei tai au le malei fua mai. Le soi fua maua ma le langi mamaina ia ia te o tōle alo whatu noa ma le manuia mai le tūro tātou ta maha. A toa ma le li o Jesu Keriso lo tātou o li i ma lo tātou whaola. Le tātou tusi whaitau mo mai le tusi o Luka. Lona matau pe sumal valu faita wina fai po luas po male lua fa mal mole inu. Ona fai mai le o ia. Wo auto sia ia tau sia ia mea umatalu ina o ititi. Wo whaafofonga Yesu ia upu. Ona fetala ia tu lea ia te ia. Watoe ole mea tasi e tele i maua. Ia e whaatau atu ia mea uma. Ma ia e tu whatuwhaina i e mātipa. Ona ia te oe leo le whaulai ngā oloa i le langi. I le e sau. Ma muli mai ia te au. Whamanuia le tua i le whongaina o lana whionga paia. I le tātou tusi whaitau leo whai matusi mata iala le tātou whaasore ne tae au ta māmatina. Ua whamawhaina nei upu ia. Sawia ma muli mai ia te au. E lau tātou i lone lei lava se tasi fo i o tangata nāru ia Yesu. Ia ma whai a Yesu. O umana tausia umana mea polo inga o umma mea umma tausia umma lava. Ia na whaiatura reisu i toi tasi rani me leto i alu loi whātau atu o loa ma watu i tuwha ki tangata mātiva. O na e sawe lea ma muli mai ia te au. Whamata la sola ngona pa whape atu se sia te oi nā mea e te alu whata umau mea nā ma me umau. Nā sa lola te muli mari a te au. Pe muli mari tātou e kāresia. Pe muli mari tātou lotu. Po hāna man whaupunga. E whamata mi whaina whaisi me whape nā. Ia, lo tātou lo Yesu o le atua. E mamana uma mea na te whaia i ei fo ia o ngai loto na poto e susun tau na awala. Me whapene, ai tāu ai, le tātou matua po le tūlanga fo e te tai ai le tātou mawhau whanu ne tāu whananganga. Sawia ma muli mai a te au. O tātou no nofo ma lalai to tono lalolangi, ai le o tātou o ni lalolangi. Le ane winga le whaupunga whapea tātou tino nofo ma lala ma tātou no nofo i ni nei lalolangi, ai le o tātou o ni lalolangi. O le ale winga o tātou tangata o lalolangi, ai le o tātou o ni lalolangi. Ia pisi whaupunga le nā, whapea o tātou o tangata. Le o tātou te nofo le lalolangi, ai le o tātou ni lalolangi. O se whātai te inga, pei o le sami. O le sami, e whewa i ei waa. E ese lewa le sami, ese fwoi mo me o waa. Ai o waa e whewa i lungo le sami. Tai whapea nasi tala whaitai tai. Whapena fo le vani manimu, e whewa i ei waa lele le vani manimu. Ai leo waa lele o se vani manimu. E whapena whila tātou ni nofo le laulangi. Tātou te nofo le laulangi, ai leo tātou ni laulangi. Whapena fo i le laulangi, o tangata na whaia le tua no na whātusa, e no nofo maola le laulangi, ai leo o tātou o ni laulangi. O tātou na whaia le tua e whātusa ia te ia. A whaila tātou na whaia le tua ino na whātusa, e le ta taulao na tātou ngā wai matari tonu atu le lalolangi. Mā nei al whelawhalafa inga. A whaila tātou o tangata o le tua, poni tangata keusiano, e le ta tauna tātou loto vai e mea o lo tu tupu le lalolangi, e alina. Tau mana mai tātou mtaupu. Peira o le tele o le ami o le tonu, o lo o ola anto a tele o tangata. Isi tu, peia le tele o la hunga o le au keusiano.
I nei vai teimi, o la unga le o Kirsiano, e tau e tātou o Kirsiano whaalalangi, ai le whaaleanganga. O le tele o la unga wha Kirsiano le nei, e whaalalangi na whai. Ai le whaaleanganga, e sa o le manatu. Ia tama, o le matua o le soifua tina, o le matua whenā lo si la fia mo lo loa. Ia o te loa ia te ore tari. Wa le mele tato te va ai atu nei i le toa tele o tangata Kirsiano o lato launga e whaale lalo langi. O le tele lava o launga o tangata Kirsiano whaale langi e tele lava ina pā ua tuai i whainga whaale lalo langi. Kirsiano whaale lalo langi ai launga wa tele na pā ua tuai le tele o tangata i le whaale lalo langi. O le tele o lātou launga e launga whaapolokiki. Ea, e sao. Le tele na o launga whaakirisiano le teimi nei, o launga whaapolokiki. O launga whaavaivai ea nganga o tangata ni malo le atua. E launga i ni mea fwina le, ni mea whaafifia o le neo langa ma ni mea fau. O le tele na o launga whaakirisiano lo wa iei nei lau langi. O la unga whaapolokiki. E mahasani ia o na ngalo ia i tātou. O a mea uma tātou te whaia, e te tau lava o na iai ni mea whaalelangi, ai le na o mea whaalelangi. Ia whikai foi oi. E se le tā ua tātou whaasoa ni nei tai au. O a ni mea te whaia, e te tau ane i se mea whaalelangi. Ele na o mea whaalelangi. O le tele na o la unga whaakirisiano nei temi. Leo tātou wa aie. O tele na la unga whaapolokiki. La unga i mea fouma ni mea whaafiafia nei lo langa. Ai ngalo e lātou. O le la unga i le malo le langi. Nene. Sawia ma muni mai a tau. Le antala noa Iesu se tasio. O lau whaiseio po tangata foi o le alii. Na mai o tausia tu la fono. Whikai whana Iesu. Ne ai ma se mea ale ne tangata. Nai noa Iesu. O nai la unga wha le lalo langi. Whamelo Iesu i hanu roi avi mena lalo langi. Wha fo ia tangata tu whaatu tangata. Ona e sau le te muri mai e tau. Ie lunga winga, e te sau mamā. O te sau ngā mea i e tau te le mana oi. Aure tuwha atu le lau langi. Tu toi al sau noanga whana ni Isu. O e la le atana, kaisala. Ave mea kaisala ia kaisala. A mai mea le li i le li. Whapena de mere e tamu whai. Wawae se ina i tātou malamlama. E leo langa ngā lua le tātou te iai. O le langi, ma le lalo langi. O le whata ta inga lea na whaia Iesu i te lona, ma tangatanga sala. O le tasi na whata ta inga tā, ua lava ta mamati na, lea na whaatino Iesu, mo te lona, ma tangatanga sala. O le alea whata ta inga. Wha mai sa taunga mawha, ma tali sua whaatasi Iesu, ma te lona po tangatanga sala. O Iesu o le atua. Wha mai ai whaatasi ma tangata ang sala. O le whataita inga le nā le tātou whaasoa ni tai au. Sa whaangahina Iesu le nā wanoa e tui nā tuai le upumoni whaleanganga iai lātou. Whapena ma tātou. Tātou iai se mea le ua maua loa wanoa e te tui nā tuai le upumoni upu whaleanganga. Le au tātou vai e nei. A whaise polo kalame ene na mea whalalangi, ia iai lava se mea whalelangi. Ia whapena lava, ona tātou tausia pea polo inga, alo tātou di i whaola. E se le tā ua le tātou whaasoa, e wawae se ina mai o tātou mawhawhau, aua ne i o tātou mawhawhau whaakirisiano whaale lalolangi. E launga mai a lātou ia, e launga mai le rumanai, e launga mai lātou, e launga mai mea whaaporkiki. Le alau tātou sanga i le lei ma le whionga pa ia le atua nei tai au.
Le ana whaonga Iesu le vanua ino mafuta Iesu ma tangata lololangi po tangata anga sala. Whaonga ina lo Iesu na vanua e tu ina tuai le upu moni whale nganga iai latou. Sa le ngata i lea, o le toe taitai mai o se nganga o le iloa. Sa le ngata i lea, o le whaamangaloina o anga sala. Sa le ngata i lea, o le whaolotanga e whaavau e winga ia Iesu la vaia ia te ia. O mea umai an whaamtala Iesu, o mea moni. Tu mai la ia tātou. Ma whain tātou whaia. I e ma whain tātou whaia. Pe a tātou malama e le o tātou o le lalolangi. E le ta tau o na muli atu se kerisiano i le lalolangi. Le o mana whaia Iesu le whātai ta inga le lei mo i tātou ina mafuta Iesu ma tangata ang sala. Tāri sua whātasi. E na maua ele vanoa Iesu e watu ele upo le ola ia te lātou. Ma whaamalamlama ia te lātou, whaamangaloina ang sala. Batu e tala noa Iesu, ia te ia lava o le ola e whaambavu. E sen mana ia le whātata inga na whaia Iesu. O la aunga ia o tangata kerisiano. Ai le o le la aunga o tangata kerisiano whalaulangi, e la aunga whaaporo kiki. O mai maua i tene o nganga na fia o i le tua le ola e whaamavau. Wale mwhaina o tāo fia. Ona lea, o le le mawhawhau te toa o tātou, e le o tātou ni lalolangi. E le o tātou fuin tangata o le lalolangi, o tātou tangata o le whaatusa le tua, tātou te angai le tua, te a umma tātou nofo ni lalolangi, le teime wala au mai le tua i tātou, tātou toe foia le tua o lena whaia i tātou. Le se mea la tātou nofo e nei le i whaia le lalolangi tātou. Ai o loo tau mo whaile lalolangi e toso i nātu tātou i le sosa i ete wha lalolangi o mea o malawa. I to tono e kāresia teimi wā tōmu i mea whale lalolangi. Ne e tau e tau ma whai mai ia i le fionga ia. Ia mosi nyolo leo e nei. Mosi nyolo tui. Toi e tau whai e toi apo mai. Wa lalolangi a tō mea umai whai. Le tam fai e fo i le fionga le aki o kopo. E toi tu mai te tonu i tātou. I tātou ia le kāresia kākoriko. E whapena fo i se kāresia. Wa toi tau mawhai o lato tai. E toi tu mai te tonu whale anganga. Wa whale lalo langi uma me uma. Ne nei la tai au. Le ua whetalai mai Iesu ia i tātou. Aua lava ni o tātou wola e tusa ai ma le lalolangi. E ta tau on tātou ta talo e na ia whaamalo si e tātou e le tua e mea uma tātou te whaia i lona swafa. E na ia whaatou sina ina i tātou e le lalolangi iou lātou la wala a ia tātou whaatou sina ina i ala le tua. Wane malo whaatou sina le lalolangi. Lala nā tāu e tere le tātou ta talo ma le whaamaoni i le tua. Ia mawhai ai ana tō sina mai le lalolangi e ole whawau. Aere tō sina tō tātou le lalolangi. O alawa tātou whengale ngale ai. O a uma mea tātou na tātou whaia. Mama neia. E mai e tātou whoi na tātou sa ilia ni avanoa. E whaasoa atuailo tātou whaatua ia i tātou. E leilo aina ke riso. O le tele o kerisiano ni ai temi nei. E lātou te leilo ina ke riso ngā kaua lātou kerisiano. O le mafua anga lea na whetalai a Iesu sa wia ma muli mai a tia. Ave mana mea laulangi. Whaftai nu, le wanoa, whapena o na mōfo i le whaswhanga whananganga pa ia. Wala wala tātou maru whananganga tamā ma tinalo whangia le atua lona mana. I ulu whale ia i tātou teito tasi, e wha na mātili tātou e winga ila na upu i le rei tai au. Uso mutu whawhine mo mene whasalonga so se me whamanuia le atui a te o tō. Whaftai tere lava. Whiawhianga le loto mo le anganga, tātou o whaatasi le mo le tua. Wani pa pole fuai le larolangi. Olo iei le tua e whamasina ina o tātou ngar venga ma tātou tala inga lo whaia nei, whaftai lava.
Malo, tai lau fionga le tapa au whaasina to le foa mo le malu tai au. Whaafonga fo i le mamalu le atunu. Ia sanga maua pea lo malo si o ale wha awawina o le avaenga o le porkalame. Tai fo i le upua le atua e sanga wha malo si awa i pea i le tatou sabalinga wha le wha atua tua. Au tatou o la ina ne lau langi o whaingtama le te le o popo ngā. Le vi inga leo le atua salani ai la na fionga wha ngā sol solo le tatou porkalame. Ia o le asol nei o le asol tatou fo mai. Professor Dr. Dr. Tole Afoa sa mauta ke na seri ia mo le tatou pokalame pe o na masani ai. Yesu, o te tua tune.
Toe luas fulu ma le tolu minute ona tale o le itula. E valu I sini au se talia tale itula e valu ia o tatou sota inga. Ma le tatou professor soifua malolo ina. Dr. Leausa to le foa tu pa isa mau take na seri. A o le I o atu I tatou fola tatou faalinga, faasilasilanga e pei ona masani ai. To le foa ia ala ta upu leo te mana o tala mai ai lau tofa. Leila pa oe. E mes fo ile faafonga anga le mado le atunu ina ta mama tina matua to le foa. Sa o fa matalaina nei tai aolo o le fia. Por kalame lea el taitau ya lea sa wai ka mai kiki ai lau mei lea o pi o to le foa. Ia ma isi fo I vaenga lea la vea mai ai por kalame lea to le foa. Tantala no aina o se tangata ua maliu. O se tangata ua leo toe soifua mai a lea ua a mata ona toe. O winga la o tantala no anga ia to le foa. Ia ua leo toe pose li lo ili mea sa tupu. Mea sa tupu I tono o le faisa le kalesia katoliko I murivai. Mea sa fai ai le loto. Wow, le sila sa moa le mea watupu. Ai o le mea watula I mai to le foa. O le wa amata na toi la langa mai ma toi fa manat o ke ofo to le foa le sa utau tala nei tai au. Ke ofo fai mai fo I ngu ur ka mai kiki le ai rau mei le o pi o ma le fai fe au ma le aki epikopo le mai o sa taua. A o lea wa toi la langa mai nei mea to le foa I le tatau. E le tatau I tatau na fa alo I a inga mai mai se le afio anga to le foa. Pe ila o pe fo linga mai fo ile le pe o se mea e le sa o le mea le sa tau tarangi el tato po kalame ma le afio nga fo ile te sili ina watali sili al media. Ia ma au mai ia le upu le ato le fo ke le fia ia el fai so o tangata nei. Whaapea ua. Le antau tala I to ina to low whaafonga mai sa moa whaapea ua pāle ngo. To ina fia taita I wānge la u pāle ngo. To le foa. Ia o upuna. Ia. A lea fo I wa umau na uwhai at oi la lea ua pāle ngo. To le fosi tala mai lau tō whae mea lea wa oi lea masangi mea whaakakoriko to le foa. Whaftai lawa inu mo le avanoa. E o te loa foi le foi tato te faso fatasi me Yesu I mono na nganga pa ia. Ia o te tantonu lava. So Yesu I den sidia inu. Le nganga mawalunga lava ia. Yesu ona fetalai. So se mea e tau ta waila o ngoa te iei fatasi mai la tolo tau ngalonga swafa. Maali e lava. E whapena foi ia talanga om ta upu nei. O lea wa e fesilia I nuu e tu sai mal pokalame lea, male toi a mai ai lunga o se mta upu, newa tātia le leine mta upu. Se mea fo I sa whapena o na lu ngala lo o le tātua tu nuu, mai la matanga, ai le whaia le whainga pālo tainu. Maali e lava. Mal vai teimi fo I o whapena o whetutu na ita I tai o le tunu. Lea na ua tātua wa ai nei I whainga tangata nei. O lea o to e mai se mta upu mo o mana whaatatia le lei. O no le manu I swafo e karesia. Mo le manu I tamale ianga o nuu mararafanga. Ai mese whaasina manga. Le mta upu lea o to e mai na inu. Ma whaina o whaupu o whapea. O lo whama mafa me tangata le upu lea whamai wa pāle no. Le mea moni a whaina le inu. Wa elo a toa lau langi a toa Samoa. I le upu lea wa pāle no. O mwheme sa wei lea mangongi leanga. Pe a whapeo whaalongolongo mai tātou si whaamalamlama atu. Wa pāle no. Ma fuana pāle no. Ale le wa elo a toa ile wali ia whamtalanu ta upu lea inu. Wa elo a toa lunga ile la whaamalamlama ina se mata upu a mai e se poro kiki. Se poro kiki e wha o ngā iswafa o tau e kalesia. Wa oman whanofo file mu. Mo le whamamla mahina mata upu lea. E pe pelo uma le whamatalanga po le launga mo sinolo le na whai to tono le whaisa. Le na whai a ngā i a Dr. Tule Epa. A lewa tamu whaila wali i lea li liwa tuai mawhia me. A tu mai la uli li si pito. Vai mo meo porkiki leanga. Mo porkiki pe pelo e whamamla me lea tunu.
E nei ta ua lava se la uli. Ne leo tato me nea mai la uli. O la uli le temi nei. O le aiafu le atunu. O le to tongi e reini la tonga alwenga o whaia. Mena nei whamamnama le tato na ngā mata upu leo tuai mai nei. Ua pāle no. Pā kongwa no e fōringa le wari ia. Fōringa le ri leo le tauta iai. Fōringa le wali ia whina leo sunga ia siata. Pio vauriko ma le sunga ia la taua lea. Ai whilisi ngō le mangfui. O luanga wa pāi le ngō orko inga i rua fōringa. A le wa elo a tawa i lunga o penga te whailangi. Le lua whaonga anga o poro kiki. Whaonga i swafa o teite e kalesia. O marfi naunga ne nā. Na alu mo sinyolo ala pati matealinga whalonga le lei mai o lua ia. Na alu whaile i whonga i a Dr. Tule Epa, i luma le mota o Dr. Tule Epa, aisea le vāma le atua. O le vāma le atua na alu rito ina lea na whaina na pepelo te tonu a whaisa, ma whai e langa launga wha porkiki, o lana launga wha pena tusi a Tule Epa. La tala Dr. Tule Epa, a mai le tusi, le aise tusi. Tolu asu o umana whaina na sau ninga le a Dr. Tule Epa, a ngai lo lunga mota, le tāna tolu wa behau, Pūlau le konga. Pūlau le konga pa le loe o tauia. Lea wa toi langa mani mata upu nei. A misa o tau nei to te mai le nu e sa wito ina lea. Fe le mea o tau whaia e wha le anga i mosu nyono mate ringa. Aisea. Lea wa tau mai le leila wa. A lea wa umana tali le whionga te te siri. Tali le pokalame. Le leanga to mea le whai wha o ngā suafa tangata wa mari. Diwe whai al kopor kiki. Iana la wa tau watu. La le winga le fonga le bao le atua. Le bao le stangata mo le stangata. Na whai le fonga mo signolo. E whata tau ia na upu pe pelo i na whaitono al farsa. O le mena to te fia whalongo ai. Me le fia whalongo ai o tau ia la tu stala. Mese o tau ia tau le to ina lea. To te fia whalongo e langa langa me le tunu. E le nofo nofo. O lea wa to whaonga inga le swafa le karesia. Ma whaonga inga upu pe pelo to ina lea. E a mai e ko por kiki. Le ai e le ba lea le tunu. Malama le sa mol por kikira wei tātou te minei. Aua ne tau whangaanga ni me whapea e mai e whawhortau por kiki. Ale wa umba. O whena to iai le te mea o soi fua mo signolo a o watu le mau sa e ifo lu mo tu le epa. Whaatino le anu nu whasa mo o le a mātu ialo mea na whai. A whena iai o tau. Tātou whanongongo umba lawa iai. Tā me o tau whangaanga i te minei. Wā, wale heintou puru whanga. Tāpe se lotu. Tabi ingo le tua pere ni me to tau talai. Pena wha mea inu. Ana ingi me whamatala. Karpese. Mena leo whaiatu nei. Ma nei a lawa mata upu leo tato iai. Langa le tu mama ina le moto sa movi ingo le tua. Leo wa tau whaleanga ina le ngoa le karesia. Leo wa tau whaleanga ina le tamalianga o mosiono. Patau nu o mosiono mea umalawa airi mariu. Lean me leo tau whai mene. Ana wa pāne ngō orko inga i ko fōringa. Ana wa pā aku ko fōringa. O mai e sei whetatu whamasinonga le merea. Na ifo mo sinjolo. Whaatino le whaato e senga whalenga du. E le vāo tu le epa mo sinjolo lumo le tua. A le otoa mai, li liu mai. Lanan mana tu oto. O le ngan wenga na le moto sa movi ingo le tua. O le wha mana mala mahina o mene. Whaafonga mai o lua lea ni ruta le noa le mta upulea. Vai, wa elo ato nunga o pena whailangi, i le lua wha manam la baina. Awa le ini mea whamatala por kiki, anga i le tua. Ma wari whire e mu. Awa le whamatala ina mea, langa i le maro lo mātou nei, ai nexo mātou nei ono le karesia. Mātou i o kanga e karesia ka akoriko. Le ua whai e tō sauninga, e langa me lunga me nei, le ngata le whaleanga ina mo sinjolo. Ai wa teli en wha se le tunu. So sesi o whafonga mani teimi nei, na whai nei whonga mo signolo. Ma fua isa, ono longa launga pe pelo le na whai, lango winga, e pe pelo ma meito te whaamanam la maina e winga na taupulea. Le ana sau no ai la fionga ia mo signolo mo sese. Aua le whangaanga pule la. E sasa ai le atu, aua. Ana le wakilia. Ko e kilia la vade karesia ka koriko. Iona tai tai. Mea na whai la to tai tai. O mea uma nei na whaatino uma masaunuanga nei na whai uma lava a o soi fua mo sinjolo ala pati ma te ringa. Whamea te ita ia inu to te nuu le nuu to ida ai to te pui le to ida. O me nei vinto e langa me lunga wa elo la. Tei pea le la pisi vinda le ngan makala la marka puni elo. Ar ko fie kala ngo elo.
Me nga wa ki lim pi helo a ko fo ringa pe ko kala mai. E tātou tangata Kirsiano. A mai ni mele le o lai ni nganga o tangata. E o to e mai me waelo. A to fi va tamatala me elo. Lele waelo lo lai mu o pe fai lani i to me o fai. O fenta ngata va mai nu fa ta se le pui ile ni tama. Mele tau mai ai, se le ia por ki ke ta mai fa ngar ma fo fa. Ele anga le dua me wa fai. Ele ma fai foi na fo no fo to le forma ma to sa mo vi ngale tu e te tali e tu lava. Nanga tau fa se, ma tau fa le anga me le wa fai. Ale mo ma la o le me la vale fai. O le me ale to te fai fa be besi ele tu nu. Ai pangalia, ele me fai na ma to marolo, ma to te tali atu. Ele na. Le tali nai nu o lo mata ma fa lava. Fa tai lava to le fo. Mana o lava matua Itali nta upule po ko fai mai fo i kaiao ko e kali fo i kala kaiao to le fo o aso lava fai e po kala me Itali lava nta upule ia mako i masofa sofa nta upule ia pe fia fa longola ia i wingo upuia po ai le wato e ia i wingo upuia ia le ala to tala no ai na fo le au ona la walu ia mo ni ona fa le ton fa na se na fai lungo nei funga ele ai le o to la langa mai to le fo ia fa wa mali e fo lo to ile tato ta upu nei ta ya pa le o ta upu to le fo pe se me to fi sa no ia ale la fa lu tato fa silanga o le so ta ia tu sa mo Ne, o te fa malu tu fo ile au fa fonga e me se foi feoi le fiona foi amo signolo al pati materinga e me se foi na ona ainga le ai ia tātou none lei, e le me o whai tangata nei. Maria la. Uma na whai whamamanga to le fua, uma le lei au soi fua le whionga ia mosino, a mosignolo, o lo ta mafa le nganga. Uma le na whai, whata tia le nang tonu, uma. Whia mai fo le whionga te sili nei vai aso ia te atu, whai na whamamanga, le mea lava le tasi na whamamanga to le fua. Lea la ua whai me nei ua whaleanga le vaenga lea ia mosignolo, e ala i mea ni uto e mai lunga, le ala tonu na tali to le fo. O tonu usu, o to le fo le tali. O ai e tali lava to le fo langa o ia le na abatua le mata apule le te mi lunga o le pokalame. Fai le i funga mosignolo. To te fia le whanonga e to e whamatala. E whapena foi mātou pia mātou whanonga o to whamatala me pepelo. Ne mela lea, se a wale aini me whamatala malolo. Au an whaia whamatalanga se la i whalita to mata upu. E ne whafonga ai ngā o mosignolo. To te fia le te tanor to ina le whafonga. A o tau te mai le nuu rea. O te le mala manamala. Mela lea, e ai mata upu whapea e sa. A an whamatala mala manama le tunu. Al to mai le mai to e whao ngā whina le e saunoanga. Au saunoanga ne o pārengo e pepelo. O ai na wa pārengo. Ane wa vai ki nei whainga maroni. Ne wa pārengo o lauri. Pārengo o lauri. Kuri e fia me lauri. E an ngā pārengo. Ele se ngo o ngā me upa. Le wa sau balo tu whafuma whai mai e whina le a fia me. E kuri e se fia me. Wa pārengo. Ma fuanga pārengo o lauri. O he whamakara na ngo o lauri le wa pā. E uko ki whamakara fo le ngo o kule pa. O la lava e tu ma lava le whianga te siri. O le ta fiofi si o tātou atunu whate tali whainga pārot. Ora te aver ko le fia ia fia me la ko whawinga se se me ta wa uma. Ya, anu tai lava whamanuro te foi ta mamatina matua ele tauna tu ma ina tangata nei e whamanama pea ma whamanama pea. E to e tali mai foi to e tali atu whamanama pea. Nanga o to le fua tali o to le usu. Anga ko le usu lava ele tali to le fua. Anga ko le langa mai lunga ele tali. Nga ko mai foi lunga tali. Ma tau wa te mine e tari. Ari mea ia korungo o papa ko le fo. Ele ko le su korungo. Ia ele yo te mi e bato inga mo. Ia tu lo lava whafonga mai sa moa. Ia au whatalia le sota inga mal tatou profesa o soifua maloloina. Ne, profesa. Soifua maloloina ia a ona i tatou whasilsilanga nei. O te lufo i pe toi pau nei aso. Le nei o le aso tau te whaafonga mai ai whasilsilanga lea si vaenga sia ma
mai melepone lato HRPP Melbourne supporters ia po le mafutanga whaavae le melepone le taifono ai ia le faltua ia Jacinta au ngā whaapae sui taifono le faltua ia Salome ai ono o le teutupe o le faltua ia Pauli Saifaloa ko Reti Wilson ia whaapea fo le whailautusi e le fionga le faltua ia ulu masui ai ulu potea Stevenson ia ai meisele mawarunga o tupu mai e o le atonu o e o lango ina maalosi nei mafutanga HRPP Melbourne supporters mafutanga whaavai i melepone o le awhaia le tau fono i le aso lua spuluma le ono Aparila no ingo le aso ona i nei le itu la spuluma le lua i Tula Marine Community Hall ono se fulu Spring Street i Tula Marine o le numera le fionga il faltua le failautusi au lu masui whaafsota iai mo nisi whaamatalanga o whao ono li matasi lima fitu i mafitu o whao ono li matasi lima fitu i mafitu ia mo nisi whaamatalanga i te fia silafia ia pe te fia awai foi i se mafutanga ia la tuai lau lango anga i Samoa i le tātou HRPP to tele nisi o melepone e le fia iai ni mafutanga ai le oala atu le lato lango i Samoa HRPP mai nei le maota Samoa vi ingo le atua ia le atua ona o tau tai fo i wha mau popo si o tātou vaenga whaafai o le whasilsilanga mai Kalaistete o le a whaia fo i le tau whonotanga i le aso luas fulma leono lava lea aso to nai lea la asau nei o Aparila i le itu lai ono i le afiafi o le nofoanga i whaiai tolus fulma leono Nancy Avenue off Innes Road i Kalaistete ia fsotai ia le fionga il faltua le autostusio le mafutanga ia Sina Lay Burton pe a whai e te fia awai le mafutanga le HRPP Kalaistete o le numera Sina Lay Burton fionga il faltua o le o lua lua ono wha ono o valu lima wha o lua lua ono wha ono o valu lima wha ia mawhaatau ai fo i sau pepa lulu i le fionga il faltua ia lango ai fo i le lulu an tātou HRPP ia o leo lo tau whaatau wina i Kalaistete fo i Kalaistete wha le to ateling tangata Samoa ia wha mai e te au mau Kalaistete ai e te lango le HRPP ia au ia Sina Lay Burton mo sau tosi lulu HRPP le main i Aukilani mafutanga le HRPP main i Aukilani whaafsota i nunu whaasina ke pawa i le numero le o lua tasi lua o valu iwa whalua o mo sau tosi whapena foi mo sau tosi lulu whapena foi le mafutanga HRPP i Wellington ia whaafsota i malo pele sauma i le numero le o lua lua o tasilima iwa tolu lua wha o lua lua o tasilima iwa tolu lua wha mo sautusi e whai la stele o Samoa i Aukilani ma Wellington e o ke ofo pe ale umatau pepa i le to tele o tau nao lo whaafonga mai Wellington ia o ae mala au malo pele sauma whaatau sautusi lulu e le whaapea e whai whaaso oani lulu tasi lava lulu e whai tausanga o Queenselani HRPP le mafutanga malosi lea i Queenselani ia lo o taifono ai le fitalenga le falefitu ia lapa kolisi leota i le numero le o whalua o tolu fitulima o i vavalu o whalua o tolu fitulima o i vavalu fionga le faltua le autostusi a Brenda Mawingoa o whavalu o valuono whalimalima o whavalu o valuono whalimalima mo sautusi lulu lango ai fo i latou uma o e whaafonga mai Queenselani ia whaafitai fo i toa tele o latou mai Queenselani ia o loo lango mai le lulu al maot Samoa vi ingo le atua o tatou paa sa le kakaunga wawe vili o le whai whasilsila ia ai mo ia le seme o iai Doctor, te whaamole asa i whaatari mai ai sena 2 minuta se i tau wha uma whasilsilanga mo pango i Amerika Samoa whaafsotai makerita lavasii po pese tātia vai o le alofa a leifi i le numero le lua fitu lua tasi fitu o iwa lua fitu lua
tasi fitu o iwa ia mos nia tō tusi lulu o nei tatou ofisa lalo I melepone fala au vai o le vai a uma bawe lese I le numero le o whālua tasi 5 tasi lua tolu mo tatou tusi I melepone ia a o nei tatou ofisa e wala au mai lava tatou numero e pe ona wala tau ina atu mo tatou tusi lulu mo li fo I whaaftaitele lava ia salapo e li fasa sopi ia masiona whalitua ia whaiunga ia lea watongi mai tusi e lua alto ina whaaftai foi ia lea foi watusia lua suafa I lalo le tatou whaatalofa tasi ia mātua ia o loo whaafonga mai pēr tatou pokalame I tai hao uma. Lua tusi a pasta visita ma le whalitua ia mai tama soalii ia o lea o te mama ai atu ia waono mea fo I ona lele le tatou waalele lona 5 lea ile whai ungo nei vai aso whaaftai le watele lava tusi ua mawhai ona tongi mai a o le anganga whaaloalo I whaafeiloa I la wafionga le profesa o le soifua malolo ina Dr. Leausa tole afoa tupa isa mau take na seri malo lava le ono sa malo le soifua manuia malo fo ile tautua atunu ia e mese lava lau tautua ile atua ia e ala ile kalesia o ala atua ile tapua inga la wafionga pele faletua ma le a inga ali I mai toi wha malulu atu foi te le ilo le ua e wha tali mai tato pokalame ia aivi ia lava le atua ono o tautua la wafionga Malo sai fa talo faccio o iele o ia fale oro Tai. o se le lo sa ia e tau foi le mea sa tau fai be no fi foi oro no mani po ni kai au fo tai la le lang Nava yaso tatu fama na tu nai yaso tu I want alota ya rota to de ya o war mana o na ide ropa de na ia ona sai mai le papalo sa tatou atunu o tau sila fia fo I wha ama I o lo tupu I Samoa e whai lava sina whai ngata tele o le leo ato atoa le leo Samoa ia ma le lato interneti ia le se ito tau whaafso ta I atu le ia ne tomo mai nu Profesa ia wha malulu atu wa le motu mai ma nimo atu wa I lava lo si fofonga wow le wa ia maua le lei ova ya mana non sai ma non fa pale atalo fa tu pa ia man manu tato au fa lo tato por la manita au fo le lo fa manianga le tato tamasi ki lai pa pe ho lo sa se do ma non fa pale Malo foi le sau noi lau fionga de professor soi fua maloloina ia te noa ia tasin nei o pokalame whatatali e foi ta mamti na matua me se lava nisi o lo fia maua se tali a wafia lato ngase ia tai pe foi o le fionga pa ia le atua whatali matangata le whaife au ia la se tali mai o te le whawhita auli ia me se foi le tu whananga whapena foi lau fionga professor whatatali foi mo malo le tunu ia po lea fo ise famtalaina se ngase ia me se foi ngase lo mo wai ia matou I le taimi nei e maneia o no le taimi maneia so ro sa o lava mata pu lea se tasi o paanga foi ona moto sa movi inga le tu o lo fata o to dia de fale mai ma dia la ia o le tu langa lea mo le tu ai foi na le ia
tulaga faalotele i le afeoga iā unasa vaina lepa afina le pena lausilafia ai ia o loo faapena ia o loo tapuaʻia foʻi ia o tulaga i sionaaʻiga na faapena ona faataotolia le falemaʻi i lalo i Melbourne ona tulaga finale o le lē iluaina o le o le gasegase tafamatalaina e vaiga lepa ia te aʻu ia po le afioga fea unasa na atu lava fina le sa masalumia e kiga le ulu siona faletua ia amata toa kiga le ulu ia mavatu ia ia mea le tupu nei e le tase se gasegase e lo maua ia le tinā ia o le mea la lea iai nei fifiga le ope o le clock kau poloka le fina le ia tulaga le alau faaogā i fualaau finina le taʻua foʻi lau fioga le lifo maʻi ia fualaau malolosi fina le e faamagifi le toto pio le nā le taimi nei a loo fai e susuʻega a fomaʻi o le tali la le tala mai la le afioga iā unasa ia pie lavelave le mataupu pi le gata le fatu ina amata o lalolona ao ia pe o le fatu ia maluga o lona ulu lona ao i kiga e lala e fai e lava i susuʻega o ma le taimi nei a lo iai si tamali tapuʻa ia foʻi ia fomaʻi ia ape ofisili atu lau fioga i le lifo mai te le loa le la faamatala atoatoa a peia o le poliga maina le mea fina le taimi nei lau fioga le professor soifua maloloina po le aso fesoasoani o faafofoga le malu le atunuu faalau e tele uiga ia gasegase faapenei ma le falolava ia mole a toleafoa e la le taumate atu le ufaamana e tau te vaai o le a le matua o le soifua o le wa le o te iloa o le tina pini tausaga o te iloa lava se va le lima i le ono lima lau fioga professor e se tagata tino lapoa po o te lei vaai lelei le tinā ia o te iloa se tinā la le tele logoviga i le se tagata lapoa e se pesuka toto maualuga po o te lei loaina la tulaga na ona maua le tatanoaga pena faafoseʻi lava fuina le faamatalaina mai si tamali o faalogologo ma lauagaga ia a me se foi le faafofoga tamā ma tinā ia tatou talo mo lenei tinā ia le faletua o le afioga e aunasa vaina lepa ia o se tasifeopaaga o le tatou pokalami ia ae o te lei loa pesuka lau afioga le lifomai ia te ua pise ia o le mea na pe ona tatou iai ho nei vai tau ele o to e faigofie ia gasegase nei ona iai le gasegase lea o le faletua o nasa ona la ia te iloa ona i lē tasi se gasegase ia na e pe faapoliga i laʻu faalogologo atu se poloka o se alatoto e alatoto i luga o le mafaufau ia lea lana amata pe niniva ai le ulu na tonu lava ia o mea na faapea o mea uma ai e taʻu mo mea risk factors o te ilo ua leva ona iai nisi mea e lea le sisi le tuai pe se tagata e tino lapoa pe se tagata e suka pe se tagata ia ula me foi ai me uma ai o risk o le mea ia e fai le tagata le tele o teimi ia po se tagata e maualuga se cholesterol aua mea uma ia ia ono toʻa ai ia fo mai kloti tonu a latoto ia ona faasolo ai lo leaina o mataulia la o le faigataoga gase nei o vaega uma o lou tino ia ia latoto sapala ia lo ke se nei vaega uma o lou tino e o ai lo paʻu se tulou lou mafaufau atau le titi lo ke se nei na matalena niva leu ala titi lo ke se nei alu i o fatugaʻau ua matana leaga o fatugaʻau o se taimi ua fei o lai foʻi ona mafole lava o toto e alu iai o mea uma la ia e ono o iai le tau faaloga pe taupoloka ai ma se alatoto le vae
O se mea mata atu le vai, o le si mea pe a i mata atu ia la toto telena. a mata tu le Ia vai na ona, saunoanga te ia ona matala atu le 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 clot nga. Na ratu le clot lea, fe a vea ino tino. O tama ia la toto di ia la, e mo tino ai po loka ono, e faiste te le wa afa pe ile ala toto te lele ilo vai, le vein te lele la lo vai. O nai te le nei e clots. Na ave ale pasi le fatu ai la telefon e portu. Ia ave ma fa so. E o mano ia la toto la te pe le ia la toto fai ai. Ia ona tu po lo le fa la vena o loka se ala toto. Na le lava lo le o ke se ne alu tono le ma fa fa. Ia na ti nga ni on nai tu lo ubu se tu lo fa fo nga le tu. Na na fa ngai fa la a me o mane. E le fa pe overnight te tupu ai to le fo. O fa fonga mai fo e tātou. O mea ua le vā na fai. Ai sa tātou le ano i ai. E o le tangata whaelele o te le i whaale tino. Ia so e fo langa e fia ai mea ai fo ai e fast food. O le McDonald's, o le KFC, mea mea ai whalai. O tele ai ana ia na waturore le tino. Ia o tele na toa i le to ia la toto ia nga olde ia fa popo wore to nga yoi mo o taugle savali ma ia ava pe foi ia be se condition no le fatu vai ia ta fatu pe ia e fa popo uma me ia dia e mai dole se me fa pe a pe no foi e le tasi se ala toto poroka nga tele tama ia la toto la i tino. Ia o afa o no poroka e fo ia la toto ia sa pla ia le fatu. Ia te fo fa pe ia no ta to fo i male fatu ia. Pe afa pe to ina mata tala ia. A to se le siga to le fo sa lo ai inisi o fa fo mai i le tele o tangata ia o inu fa la o so ka mata to mo runga man fo la o renga. Fo la o kolestro. Ia ta sina fa o so ni ta pe en mena. Ia male aspirin le low dose te va ngona 100 milligram very low dose o normal dose ai o aspirin o le ono se lau fitu di mai ia lenga si 100 milligram ia isi tunu e varis fudu this is the lowest dose of aspirin e ave so ni avoid ia clotting i kongo o blood vessels ia maono a faina tule ia o ini tupu no mene o tangata toto mo nunga ma sina ave fo i fala auna e ata inu fora control toto mo ai fo fora ona la a mo nunga tele toto e ma fai ona incha ia de toto no le ala toto e ma si ave o de pressure le ma no so toto lo sta mai ma sai ala tonu ina ia na e fainga le si vai toto mo o platelets na watu rore o fatu toto nei o to ai na na fo mai rore le clots clot la nga te lete ya ola ya ba mudu ese ro ya no tore ai poro kai sta mai ala toto ale tawela na le aspirin na era ko prevent le clot ya woni te lete o te leo fatu nei la aven mele le tupu le fatu na sa tu lo vo fa fo mai ta tu tal no ai nei ta tu fa yere ai o tau fa mata la ina le se me it's for information nei mo mai na wa pese yo me na ta tele le ta no tu me ta tele ya mata e unique te case o tangata ia e se tangata ia ma le presentation no case ma le se ngana whamtalanga na sao la whausa no professor ni ngiva leu ni ngiva leu lu ia fina le mangingo fo le vai ia fina le pe o le mangingo le vai ngiva ia piola mena le ai whamtala mai e tau te minela ele ia se sa no anga fo mai te minei pa wan mela ia la lava fai ia susuenga ia pio faso fa tu le ia se o tango pe whamtala pe nungal pokala metai au
ia le afesagoaga le afioga profesa ia Dr. Nasir pe o na amata mai au le vai ia pe o tasina mea o finali ai ona i mafafauina sa le ai wote i lava na amata complain le vai ai te watu fale mai fa atu le scan ia fa ia kuia fa ia uma ia te le wasau do wangi ngiva le ulu ia wale kidia fo le vai ia ki nga fa piko kasi ia sawe no fa punga ngai tono o le fatu ia wa ka poloka ia lala wa finale wa ingu fa la una e fa magnifique le toto ia ta sala lo fa la una fa mtana mo ia o te loa ia o ngata le na o le matanoanga ia le wasau no lo fionga ia ele tasi se mea ia le faina o tali atu tele o isfesili lo fionga fa ta tele lava fa wa sa noanga ia ko la le mea nai o te loa ia le fionga foi ona sai pe se i vai tu sai pe se fai sai di dinga ma sa lo fai si extensive le clock ona wa matana le anga ni vai ela o tau o mai tono tau vai na ia se vai ngal fatu e pe no fatu tama ia na tona ta ai il tino fatu o de ta uai o ala to esa player o que se ne fatu e tau de e poloka tira ia o le ia me fatu Este tau ia se tau nga vai te tala fat o fai wa ia la toto e mo meu stents no me na fala ia o nga tono ala toto e ni te poloka ia o te lea ia pena foi atu o te fafta ia o le o se whamanianga te nā le tua mo o tō lo i nā ia hoi tātou ia ai pe o atu nuana ia e tau la mua la tau te leo ia e saunga le mo fo e mani e to te le tō whitingo ngase Malole, sau noa la wafionga professor so i fua malolo ina Dr. Leusa. E se lo u fia e le mta upu leo e sau noa i pea, masanga sau noa i pea. O le lo fianga. Le angai toa tele na i tina matua o polkalame nei. O whaale e tonu la tau fatu. Al whaala velave, e maka fefefe e o e whai ia e tonga fitinga ia sau noa mai ai fo mai nei whamtana mai fo mai nei a mātou nei Australia. Ai au ngā lava lau wha malo si au lea il tātou lava ia ngangana. E sosoani a lātou. Ia e iai pe na o whamtala atu fo ina. Ia i stasi o tātou pā angan whaafonga mai polkalame. Wa fia i lava wa mawalo tele alue. E whai le taotonga lea whaapea ia taotonga lea o le fatu le mele o le bypass o le a el taotonga lea te saunoa so ia i lau fionga i le ia la lesi tatou mai lea tulituli lava le fo mai e fia fai lea le taotonga lea e tuu i lona fatu ina ia vave aina na toe pamu aku leo kesenge i lona fatu wha mole lava dokta pe mawhai lava na e toi saunoa mai. O lea lava la e tūri e fō mai ia le mai lea. A ua whai mawhaso e sā ia te au ni wala au so o mai. E la se si o tau a inga na whaiseta o tau. Na whaiseta o tau ngā whapea. Whatu. E le mai whatu ni mātou a inga. Ai whaafonga i le tātou fō mai Samoa. Lea o lea o toi whesili i ai i le fō mai Samoa. E whaamatala le mai lea o ngā o le mea lea. E ai le taimi wawhai mai, e ele se taimi whaanongo atu, watau le ai peira a kau ki me anunga, i na wawe lole ananu, peira wa lena o tau maa ua lau sau noanga, a tonu e pe fia e mi nute, wale ai se o ke se ne alu lo fatu, e pole ale sau noanga. Ia pe lo malo mata whai ku mea konga ngā le nsa sau noa, ia i dokta, se wha mole se e toi sau noa mai lava, o le whaanongo mai tato pa, anga le ai kuri mai fo mai. Ia, o ie, o toi ngā pala ai lea se ere upu fo ia lea, fai be lo ati pala ai o a umi. Mahadi e la.
o te iloa o le tautonga le. E le tautonga te le. O le tautonga le pacemaker. Pino le maa o le fatu. Ona o le tele tangata e ale mena e whanau mai al tangata i tonu rwaenga o rona fatu. E ele maale na e alo electrical pisa circuit foi ale. E timing le pito le fatu. Ma tau dia ho o le fatu e whena pa u lalo tolu suru valu tata. I le minute. E mawhai no o lunga le se lau valu se furu, se lau iwa se furu tata pe a tope. Ia la le whainga wete mi tā ua mo o ia ia. Le range e tangata e vau le ono sefuru anga i le valu sefuru. I te lera no nai se pulu. O tangata tā alo ve le tā ronga pe o Feliki ma. Tangata na e mawala lo al tā la tu fatu ai fit. Se pe na le whaatoru a pe whaalima na omi le whatu ai tumu a toa lo tino re. Kumul ba. E le pera tātou ia tau le ole mena ka o sinus agent. Lalo lalo ka mai electric current anga i lalo e te. Lesi potu le fatu le time le ma tau dia a omi lesi tu le fatu na patala leo lesi tu. A omi lesi a mapu. Lalo dia. Pate e fo imani toto e matala lo e fo imani toto no mai i da. Mai ma e synchronize le e le vision. Le tele la tangata pe o isi whanau mai matolo whare ton o isi mafua wa toto mawarunga o isi mafua na leanga le whetau tata al fatu o le uraula o mea mautinoa ia o le si o le mai whale le thyroid me si le tangata e alo e lunga toto sao el tata al fatu lusi paunga ha o le homo Austra tangata te ia tu le al fatu le mai ia na failo le mele na ave lolea tu ile mai tonu wa time tu role le ma te pe vai ma vai telefoni na mai aso ia pe te pe le tu pe si liva vai ta to le alkaline fa mauna oso ia le la po ia o ma anga ia amine e te vai to i le mele lo fatafata ma tu dunga i fa le tu da le lo fa la lo i follow i video la le kolopo le va te vai to le patu mai le va i la lo le pa o le skin a te vila ne wo flat ma to ale i lo atu ma la o ngala sa le circuit sa le circuit na ya time mai ala ne a fa fa na sine fa te lo te ne o so le current Amen tata le lo fatu. E seki mai hoi le ma tata lo fatu. Por fitu lua, por fitu ono, ia po le ono. Mariela. I le pitu le manu se fetau i maoi. Ona la popolenga. Mai lo le meanga le six sign, le sinus, mai lo le laser current. Ia. Mai lo le tele tangata mai wa petai lo furvalu, petai tolu lunga tata. Le stangata e la tata e for todo falta al fatto e matponia ia mai de uma blala tata o le polenga la ia lo nofo Mariela ale se tala no male mena nena il me na e mo o no le ia a fonga tutta ia o sola o le se me foi de o no o uma tu le se me tu e fate e foi le fo ale ta wala na mena le ma le pacemaker le to pacemaker e to tele tangata fai e tangata matu e tangata light o le lua se fu lua fisco vado no all way ave nine no wala e le wala penta o to ma la tele tata al fatu o mana o mie se ma ana al fatu e to le to lo matu o varu fitu tausa. Fata mai lo le o to fai tata le lo na fat. Fata ama fai e lo le ona fai ia e le fractal lo vai le na. Ya
ai le a to se aso fa se ta tonga ai nu mai le tele ena le vai aso fa tal tal de se pe de ia vai de tele fo se meti ia pe ma vai ta tal fa tu monitor o te mi ho lani ni wo ia ia masini ma le ma ia pu e ta ia la fo ni usida pa se me foi mai te wanta sanga ma siaki le maa ole le maa le mai e te tonu ngai tai valu te suta sanga ma sui le maa yo ye ma fo yo foi me for life si mai me research for o te lo ole ta tonga na ia la uma isa refer to New Zealand am tanga tau sanga na wala te fai pe foi da sa vali mai af mi se ko ese me vai ya o eu quero fai ka o tanga ta fau fare tu funga ma no se tele nga wenga tele fai ia foi tu ma ula ta fatu na todo lua todo fa ia tu le fai ma le alo va tu ne fai ia o malan fai na pacemaker a o to ia le fai New Zealand ia na tama i mai ngoro na toto o ala toto ho ia el fatu o la poloka isi mea e la na to no foi ne fa me do fa tutto e le fo si lita oto ai le anga tete la ia ono tato o le upu le tato ngol operation fa sa mon operation e tu sa le tato ngala po ama tato la titi ia le ia au te lo tato ngol fa tu le te me o fa ia tu ai i ala toto ia va tu le va tu le fa mo me stent tau le te tālare ia la toto ia every pe te le fai mea ngā sten ana mea fōu le wai hei ne ia pese ia le upua nā le tene na popole i tātou pole i tātou te peo tala vai le pese e silo matua fo ia le tala fō mai na fai ei a kipi ka oko e kipi malo profesa ko makua mai o le moku le o ai du e me fa pur fo mai e siri ka oko ko inga ya vi mai sia na fa fa no makua o e sir kala le o fa vai fo mai siri ka oko awa ka oko e kipi ka oko e o le lola sa go masalo lo makua atupa yo le vai dini fa salafa le mboli mayona lo fa ia me se foi le fionga ia le au Pepe Howard Walker le au lo moli ato lo fa anga lo fionga il professor so i fo malo lo ina ai fa tai tele lava i le toi fa matala fa foi la fa fonga mai ia lo to tele le fai io le winga la tala o ina si to telefo mai le nei le foi se fo mai ngana ya fo mai foi tau fa vale ya nei maua ai maua nei le maua ele te o se me fa pe ai a fa pe le pacemaker ele se me e ia le ngase ho ini sa fa ya mata pongia ya tau mana se fa me iso de stroke I to recover fa si over the po de valuta sanga tarwai saurole le tata o saurole ste mo wadu New Zealand alu lai New Zealand ya fo e alu ana i America e alu association tina e po fa piston ai o tu le mana va le ho e collapse mana va le na avelo le farma inga Queens o te ila va la mo fo ma ile wa ma te so ta i ho ia mai me pe ma fai wa sa ile si o nephew ta malo to fine lo ngalu ne New Zealand te mi la lu na fai mi nga elective fa fo mai o ngalu o fa tu sa we ado finga ring i America te vai fo o finga o nga se America a se o la le fo mai fa tu sa ma me no e ma fai no fa ngalu nephew translate te me na va tu ai ave ia na watu le talo ai so efo o le mai na pel mai ta total no ni pa la lo ta fatu e pa la ta ia na fa ia na pacemaker manuia e a to se todo vai so
Manuia tu e whaawaulan mananga anu I Seattle e na lue. I America na lue asison tina. Ia tu e fu I mai. Ma tua malosi ia. Ia. Sa anu le paia inga leon tia nei. Sa fai pule mai ai. Tu e fai foi leo le palota tu e malo. Ia tu e fai si me fai ne tu e pa oesna. Au tua malosi mai a talun fai lan pacemaker. Ale winga le atasi nei tonga fiti le lei. O te vai vai ia o I tangata ia whatu ia. Whawhetai nei maua oe ai I le se mai. O se mai le leilanga au krampe a tui. Wanga whai ia. Ia ngai whero ero e pe ia mure se me kupu. I le pe mai fo ere le wa recover mai a leto soalo vai po ro rima po se ale mai le a no recover. Ia ngai whero ia ne. Palme te whai te te ai o lo waru vea te alu tono me whai e scanners. Scanners for security ara kwa ere me a kawala fe o ere ma ora pacemaker ke wa ra security fa fo me scan ai ya au te lo la fo we do ma 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 te lo na te me ya ne lan a fa pe ya o pala ai de me Mariela. e se me tu ato de ola ia e se ma le ola ma le ari telefone. Ia wai rua ia tustala le whasa o ke loa. O le sifi o pepelo. Nea wa whai era ma a whinga le... E arua le wha. E arua le wha. E wha malu si a ianga pepero. E mo le atua le wha malu o mar wha aftai la o fionga profesa ona o le tala lea. A o wha fonga mai la ia se o se o tina lea ia po se o wo foi se o wo mamai. Ia vili nei lava la appointment. Ia e fai lor tu langa lea o sau no ia I tato lea fo I tuturi ai oe lau fo ma. Ia whewhera o vina le tui no mal whakawhaka le mea ngā ainu. I whai whika kui pākua. Ia wai nei whewhe e whare ango I rapa. A le minga ra whamtalanga whina le wā mana ia foi. Whawhera tu langa lea le whisiri mai foi I sa vai matu senga whina le pa whapea wa overload le fluid le lo kingo. Whawhena natu langa lau whiunga professor. Wa over le... Overload. Well, ngā pau ale me te vai le mele le overload. O le vaenga lo tina e a whaina, o lo fatu. O lo fatu, O lo fatu. E se a overload manga na ua whale tonu lo fatu, o lo fatu mau fatu maa. O I ngai controlling ia mele o le me ko hemodynamics routine. Le volume ma me mo fa nga yo ina o routine. So for la po la me o me nga a fa a pe la fa te nga me ka o le fluid overload pe fa pe o fa ni o pe na toto. Over transfuse. Se ha pena o over transfuse tonu me ia po wal IV le rate le controlling le monitoring ISIS ina mono la wa mo susu mama to ayo mama fa solo le lo fatu ina va lo ne me voy a ne o fula me depende lo tino ava pe sa fa se wa tu yo vai o fula mai yo vai venga me ai sia kila po ma fua o no lo fatu le function le lo fatu. Famai a foto manu ole. Famai foto manu ole fau doctor. Famai foto manu ole fatu ole sentana ale fatu na pena le sentana ele atua maltangata. Le la tu sa le fisilia salvai. Fa fea to le fua place fisilia to fo mai ile mele ole DVT pe a umina sau fai te tono le valele ya famon mole. DVT nga ka o deep vein thrombosis. Te pea o te meneta tanu mo me clots. Ole mena na ta ole thrombosis. Le medical terminology nga ale deep vein o veins te tele lo roto ai lalo I o vai.
I lo o ngā vai ma e re ali mai whawhapeo vensi e dunga mai al pau le tui e ai vi. A ti vensi. O vensi la popo ana. I e toi whafo ia mai li toto e alua nga i tono lo fatu. I o toi whaasolo nga i mama e toi a mai le o kisene o toi sau le tua nga vale. Sau le whafo. A o online na umi o nofo. Umi o nofo e le ngai ioi le mawai ia le mele sau no mai tina pela to nga malanga ia e alu watu i malanga i umi ata tfa atu e rua yo ma lele atu i au kilani e alu ngai hifro i longkonga wa e alu watu e se furu lua se furu faitu la le alu watu i au kilani i LA i Amerika ia to vai le se furu tu la e alu hifro ia lu lonton ia elele ia la ia tatu ni lights au nei tangata matua mai la tu lapo na e tele na mawel mena TV safa ai mese pe fa pe o ia ia so ngase ia no menga e fai tete ngata mo me tina lai mai to ai malanga umi Anga ora te mina o hyper ko weke polo toto. O whaingo fiena clots. O nana pore a ese me piriki a wawenga clot. E ono tupu e mena. O mela na e tele na tupura i tono whare mai. O umalau ta tonga wea mese intanga ta klapo. Ia matua tele are o whainga. Na ta otoro to inga ta tonga tele wea o mai fo. To ti tiarua vai aso na lo la te ta o fa me ne fenga tudu ia na fai do le menga le heparin fa vai la au ngai so ngi o ngi e ngi clots e pipi i como le vein na de la ku le vein mo le ngai yo o le si me na ka i le vein na fo yo le achi e ngai yo e pulsate pulsate de kai ngai yo fa kasi man fa ale vein ale flow e la valve so le vein venga le kasi direct ngai le flow aro ngai fo a ko foi mai e nga loka le valve na ku e do le duration of time se donga na tu donga ma sa va i na break for le o le me vo le terminator le fo si di ta la to lava pe to le vai se ponaivi o le sta to e uma lo to a mataron fa sabat ya mataro to tinga ya o tu te ne veto fai tu dunga sabat va di madi sabat va di e to fanga ya woni ya voi le me ti vein from bush o le dangerous o klotsa na e fai asi la po a o la inga mamulu mo le klotna e sa wa ka kiele le ile va ma le fatu ngana le poroka lo mama ya tele ai na mari liu tanga te ma ile mena pe tele Mahali ile clot ngai mama ne bona i tau tonga tele ya o sa e te fa lo nei te mi o tele vai la au fai ai mai tele tanga te na le uma i lo e toru pe di maso tau to yan moen e wa matarone fai o tuina te vai tele na tuiala lo le e tui lo manava e fai ele tuina e soani e prevent ai ile thrombus ile clots ai ava pe va na tu dunga e ton fai ia necessary fa sa va vario e va lo voi a sa le CNS CFCD o ambulate o fai sa va il fatai ne ia fai ia lo era wa matanga yo tino ia pe mai fai fisio fai exercise o vai fa penale ia po tau mana le Alova ti dentro PDT tai lava la o fionga il professor mo fa mal mala mai no le tu langa le mana ia fu fina nga lo fa vai sa tonga tato ia lava fa ma walunga il malos
Ona le ke ai lea I se fautuanga mo le soifua lelei. E o lava I au milionea I whaalongolongo lava I fōma I soifua maloloina. Sa o lelei lava le fautuanga lea profesa. O le mea lea po lea lava o ai lava o ai oe. O ai lo maualunga. O oe o lea o malo. Oe o palemia. E va ai mai lava o afio a. Anga fionga I lau afionga profesa o soifua. Pea o nga kau o mai mea nungai o foi au ona le atua. Ia ai fa malo lava fa tai tau foi se se ofsili se fa ofsili. Le ai se de palme e mo de sa no nga inu. Po le ala fi la vale pe o se ya tu la ngana ya e ya di se di na ma to finau ya so ya. E sa wa mi ka e me le di pe de ka ko mu de ko. E sa wa mi ka e mai me o kan ka video nge. I ka ro di se di nga ma ko fa do ya vai. Pe milionea po le ala ke no kupe. E o ma la va fa ka e tu do lava. E fa penara me ne o ai na vai fio vale e o mala vai do fio ngot fo mai sa do ai nu Ma lo fa tai tele la profesa ia taluaila ona nei vai tau o le a mato sa vali vali ato fo I swing all town malulu mal mafana fana ia o lo fa ma fa lava le tui pui le o le flula o fio ngal profesa fai ona fai sau noanga me se lava inai I mato tamama tina matua wa o svaenga sia ese fia e fa fonga I lau pokalame mai se lava fo I latou malolosi ua ngase le asa fo tuanga lau fionga professor tuile wa tuile fai fua ia matou ai le ma fai na fa maoni o fai tuile professor ia waftai e nu tasi lea vai ngata ua le tatou e tui pui ma diera le tatu tala no pe se ga tu pui le tonga fitia ai o lo tu pui e le fie pui alo ona la e se a fa pe io la te fulu mo te o le fenga tale mai nel fulu e le tasi se strain el fulu ma diera e fa ta ma tu nei ale covid is another flu virus ai onga le wo mo le ngo fa ngo le covid ale la fa tatu lo wa ese mo fo strain of covid ya wo ye tanga te yo ma te ni da wo categorize a prolonged covid ono wa fa ina pe o le fulu wo le va tele na langi ale ai ta mi no ona la fa ngata ya no mo son pui na to ese uma variants ese uma types of the flu virus sa fa long as influenza A influenza B sa fa pena ya o mo me alphabet ya tau fa ngoi ni virus ina fa lo leo fa vasenga fo ya o ya virus ya o si do fia fo era what mai ya fa ya research me ya to so mai le chine kas no foro le fa le me ne ya recognize lo tino ya va vena te altino ona la o le fulu o le virus ele ese antivirus ele pe o le bacteria le mo el pneumonia le so le mai sua tupu lo tino pe tupu o fe vai ona va tu le antibiotic ma le antibiotic for the bacteria. Le virus ala ko ya. Asala ngane mai le akidoko le oil antivirus. Cyclovir. Ya male HPV human papilloma le oil ngai fala au fa ni so so ni. Apenga fa HIV. Esa le virus fo. Fala au la ya. Le HIV nga ka ofia o le spread ma ai le finga le finga pe ko ai o le tau na vaccine te pila o le ya wa tato se fu fata to vaccine we ma to introducing ai lo te mio nga ye si vaccine todo vaccine na ye todo fa po ya tato o le rotavirus le virus le tele na mo waita mai ti mo manavata
E alu e ale manava o ele le ia te o mali o dehydrate. Ia o le pneumococa, mo pneumonia, tele foi e tamaiti. Ia ma le HPV la, o le HPV, human papilloma virus. Le o tele le cancer i tina, cervical cancer. O le si cause le HPV, human papilloma virus. O le forma i Australia, discovering le vaccine. Mariela. O lua tangata Australia, sa la fai visite o a makai le vaccine. Tato te foi me pela o le principal alia. Le ia ho ia vaccine o le fulu. O tato nei ta se ronga e mo se so sa pe yo mai le o mo ia nai tui so so ni po ai lava. A me tangata fia ia tu fa fo mo mai. O ina Australia ma America New Zealand. Mo va ai le tele o mai, ai tai tu sai tau sanga. Le lawa mo ai le tau vaccine al fulu. I lo na tau. Take advantage of it. Fai tau tui pui. E ma o le tau al tui pui. E defa pe la matua pui manu e le mo o e. E ono mau a oe. A wale tu sara lo ti ngaina. Mariela. Lo ti ngaina pe ale ai so. Pe ale fe so tui. O le ti ngaina tangata e le fai se tui. E awa ina madiu pe a complicated. Em tua ti ngaina. Al tangata e fai tui pui e mau a le furu. Pe ale me masen fai. E tolu a fa se fa isu ma fai ma tafe de isu. Pe o se fa mari di fiva. Ia lo na fa na lima o asu tu e maras. Ia pe ta fia fo ia fare mai. Ai tu recover le ia. So le ta wana le. O le tui pui. Fa pe na o mai tato tui pui e fai. Pe vero tui leo tui e tato me te hepatitis B virus. E tui mai au lights. Ia pe vero le Michela. Tato vai inga tele ale ia tato. Over school tau tanga ang tata ia matua e ave ia tamai te tui Michela. Ono a matana le ta tonu i wasia saos. Nala te minu o mai le Michela ini. To e pisi atu. To o tele. E o ai matua o pepe nei. E so i fusti naere i fai ase tui Michela i le oranga ato. Mariela. O ua le mai le o mai le Michela i samo. E ne fa tato e fai e fai la. E ne hoi la wa matana i tu la fono me o e fai. Ina ia fai. E le hoi la ma uelta. La pesi le atu Europa Michela. Tua fa tele ina. Ia oringa te pe aro rape o furufo. Pesi atu. Pesi mai. Ai o le tāua na le poi na. Ono nei. Masalo ana tutusa le influenza virus. Nai pe pesi so e Australia. Ma wo o mai nei. Wa leo foi na recommend mai e WHO e mai tu e fe so ani nei wa e le fai mamalanga atu mamalanga mai. Ai fa fte o le tu pu le virus. E le pe o le virus le dengue virus. E le son tu pu. A mo wai la e po la me o le support o lo tino. Ma fa tali te mi wear off le virus. Ai a mai o matua tele. Ia. Finga tā ia le tōng fiti. Mai ano mau e fo soi fo. Mahalo. Alo. Ia, o tusa la o le tūlanga nā nei ei tātou te mi nei, a me se ala le tenki whiwa le nta ua nei lau whionga le fo mai, professor. Ia, me ia so whautuanga mō mātou ia e malanga atu. Ia wa pe o tau la e wa ia nei le whamaina le whanongo tunungo penga tuwhailangi ia wa sa sao lava. Ia, me ia se o whautuanga pe o awhala au e tā pena atu, o awhala au ngiva le ulu. Ia, wha umarita, wha mahai al tātou po kalame lau whionga professor. Ia, whaftaito le fo, tā ua tele mero ai, sao no iai. Mono e sila fia, ia wā na ua o le flu sise na o tau, na wā mata na whaitau tui pui. Ia po ai fo tangata whapea mai o tātou e se uma ia le flu sise se uma tau maruruno waru le. E tupuro whao leve aruru. I tupuro e sisi. Sao le le. Ia, sauro e Samoa, so ia te au ia whautuanga. Ai tau tui pui. Nā. Awa e ono sau oe ma mai le virus nei. I nei pe a le sau tui pui. Mo,
tu sala la fa ngofie alu I fo ala PCA fo ina ia na alu atole le utino e sa ni Samoa o la matua malusia o e fa ina fa PCA mai e le sto tasi pe to fie to tele le tangata fa pena o mai nei ia na pesi mai fo ile nei ai le so san tele le mo tatou o ina ia fai pe tau tui pui le rote me te ua e se fa la fa fo se io so me e Samoa ala sau le o ye se fa ma io no o le ai ia o le tenki le wa pesi nei o le te va ia un numero e le ia ele se tui pui tenki pa le me o le pui ka pena le mai pui o mai le ua le nam e mai ia e wa ia mai nei e tatou mai Australia ma New Zealand se te lofa o tamiti e toi fu e tu ale anga tino e u e nam u e sensitive o pa o tamiti e o mai ia le fa anga ina yo te a mai ko spray we arrow card ma ma kulimi we every pair le namu ia a ovo I on sai pe vela ofu pen nei ofu lima umi a mese pe au fio you te mata I fato anga me wa e namu au te ia ta penanga fa pena ia le ai tele penetol nei wa o meio vai so le penetol le penetol la ia mata fai maro lole o woni to feo ma le pesi wa fa mai pesi namu ia o tatou la ia vai ngole o ia mo inga se tu ma Pera wa to te la tatou I tai fase fu to su le manoros ala o infala o to moru infala o suka pe infala o le nunu a mai lai nei ia ta pena le to o man to fala na ele va pesa lo ni sa mo fa sana mo o le nunu o ta nga alu ina le to ni o ese foi le manong il ta ma fa ye ni e me se me wa le ba ni ale tu do me de ese foi fa ngai ese a foi manong il o le pepe e va lo me popo ese la pa pepe wa ese se ngani e ta pena le me to fo la I ma fa te la wa le fa pe a su ka mai to mo ona fa sa ile o e no mo le tenki e toi faulasi me a le fai te fo inam ia e toi a fia ia na fai ngata te le ilo de ia o no na recover so me ai e fai te ia tato sinama tana ma tu e fia o mai ni ta pena le me fa na e o mai o fo I fa pe o mai o mai vai ala to fu ala au ia lava fai le ia na to sia ki ala to fu mai fa le mai nai li poti ale lo mai li poti sumina na le ma to o ia fo mai mo to ale e tinga ni po ke kau mala mai mo so tai me pe ni pe to puni pe fe me ava peta pena ye ia mo mai fia a oni sau se sau fa no o mai fia fai ta to fa la vela e le ngata le tulanga na pe o le tulanga pena e saunoa ia me se fulbelena e saunoa mai lava la matanga la matato pokalame e te mafau e foi ia tato na tato matua faini la ko insua fina pa o sa mo so ani fina le pe tasina vainga te mantua sa tata noa na matanga ia faini insua na matua ia sa fai ia matua sa wal e ambulance ko blue shield sa wal e ambulance a tu mai ne pa me ko ni kia ko fo mai ka ri ngoni ya me ka vai la to ia o nai me fa pena o afford tato Dua payaso todo payaso la tamama tina fai pele insua le loan me tup fai pele insua le loan me tup ai me se le na sa tele o insua na tele na fai e o fai ngā ruenga ho ia e o mai o company tele foot and hawking na o doan mena o mai e fai ngā ruenga ho e o awala malevali ia sa ia le ngase ngastinga ina na palangi ni sile na sa wale e ambulance piki kukuila ma ave
Ya tua le fai tofu tinga manuia ia ne. Ia fa pena le. O e se vui ina e se nei te lea le se se. Te lele se. Alo fa tai no. Malo, tai tele lava i lawa fionga i le profesa o le soifua malolo ina, Dr. Leusa, to le fua tu pa isa mau, take Nazeri, mo le tatou po kalame nei tae au, e se le au ngā nei po kalame i whaafonga mai o nei tamama, tina mātua, ia e me se fo ile mamalo le atunu o lo whianga i pia mga senga soltino i aso oma, tai tele lava i tele o lo sao tāua, e ala lava i tātou ngana sa moa, whaamtaltala mai ai a unga o lea ngase ma lea ngase. Ia e mei se fo i o le fautuanga i a tonga fitia ngase me se lava ia mātou i e no nofo i atu nuu i mamau. Ia, e ta tau lava o na awa le wha le tonu o wa o lo le lei fo mai. Le lei wha le mai. Mautu uma mea uma masini matulanga wha pēnā i le pei o si o tātou atu nuu i Samoa. Ia, e mamani lava ia ai tau a mai lava i nei atu nuu. Ia, toto ma e whaamatala atu ai fōi ia mea o lo tupu ngase. E mori atu ai la alfa aftai tele ma nei a fōi lau whautuanga lea i le malanga atu. Le mamaro le atu nuu ana o maua ai fōi. Na waru atu kufa ufala au o fōi le atu ai ngā penetolo fōi le malolosi lava mo ngai o ke. A wo ke i alo o mawal furufa se whamole mole au whea fuala au. Whapea ui o kere mawal fulu. Ia e ona o lo fo i lere whaongai no le vai manunu le mana i el pa uma i lo tatinu. Ia ke i ane wako e au ma mai whala. Ia e whaatai tele lava i la wafionga profesa. Ia mo le whautua ina pea o le soifua malolo ina le mamano le atunu. Mo se lava na i ta mama tina mātua i le lato soifua ma le tinga. Ia ona o wa ova le tele o tausanga o soifua ai. Ona o le alofa ma le angalele o le atua i lo lato soifua. Whaalongo mai lava i lo si ufonga ma la pata inga i tātou lava i angangana Samoa. I ona mimita i a lea mawina i lato whana we ave lato. Fai mai dokta. Ia maha manuia le atua profesa. Maua lo soifua malolo ina. Ia wala vale sulu fai atu le mamalo le atunu i ngase o tino lo whianga i aipea. Ia maua fo i lo soifua le lei. Ia wala ngā luenga i ton fo i o le ngā luenga le atua o lo tautua ai fo i le atua e ala i le tovine o lo ngā lue ai. Fionga le faltua ma le ai ngā li. Ia maua langona le lei mai le atua. Le ngata le tautua ino le atunu. Ia a tautua fo i le malo le atua. Toa te le aisona au a inga le malo e whaavavau. Ia manuia nei aso mato e ngon nei por kalame. Tātou toi wheiloa i fo i le awa i aso. Pe apu le alofa le atua e momoli i eiro so i fua maso mato wola. Ia e wha mawai mai le mamano le atunu tātou tau mawai ai profesa. Ia, mano, wautai e nu tau le fia wha mawai wha umanei nei aso tātou tau noa. Ui lea ia whaafutai te lea nei aso. Mano fo ia o rua leo na sae, mani whaapare. Ia whaatau nui nei por kalama. Ere e whai ngofia, tā fio por kalama ia whaawau pea. Mariela. Ai whai fo ora whaamaite, ia ala whaawau wina ere e whai ngofia. O, ine le professor. Mane atu tala no tātou te leo. E o is tātou tu ngā tala e stei me ungai nei por kalama. Ai o ne anganga maualunga, mane anganga whaafutai, o le fia. I whaalongonongo atu i tō tele ana i tangata o lo au ngā iei, no fia iei, whaalongonongo mai fōi. Ia whaatupu manatu hoi, ma mawaini da longa, e ele tō tele o anime o whaingatai a lātou. Mariela. Ia, e ma whai ona whai isa lātou whai unga, wāne mea mo ia nea e se i o taserne mea e awa o pea i nea o ngā whafo mai wā matawhau no tawai a taita pe o tau mou atu. E tau whai e win the confidence o au mai. I au mai au mai. O i e lato confidence iau e o whātua tua mai iau e. O le whaintafu leo ngā ruenga whai ona mātou whai matu. E reisi se whero ia sau whaamutala mai sona mai iau e. E o ono i mai. Private umaka, ari i tō rako. I se mea lai ta uai fwoi resi o, ia, soi tā rā mea e.
e tā o fiofi ai den whena, na sona whamatala ina whona, e lu e ta whamatala ai mai, e tā o fiofi maua confidential uma ia the information. Ia leo tato tala no le public for le forum. Ia e leo ta ua ni ngoa po na whamatala. Ia le tā ua le na, tā ua e mo e vo i se vai fo i sesi. Mo e se la ngona mano se sesi. Ia ma o ai e se le loto fefe i mea le tupu. Ia a tono se fia na telefo i le tato ta mai lunga vai mai. Se le tau te aputi tato manu tato wola. Ia vai mai pe tau te le anu ia te ia le uma fine mua tu le vai mai. Pala vai tau te fi nau tau te fi ola umi. Ai fa ftai te le atu al ne aso. Afta ia o lua. No sunga ai no fa pe vai tau da foa. Ele fa o ina pe ma tau fainga ne u te do ho ia. Tau te do tala noa pe fie se tau o rua whai ane po kola. No ane mai mo. Ia o whamanianga na mei le atua le ilo e tala noa ina ses. Pa maru rua tro i le awai fo da se whafonga mai al tato au. Tapua i mai moto malawa, ia se lato whafonga fo i mei se a tato tinam tamama tua se upu fo i wa le tau tamari i whafonga ma wane tutusa fo ia maru ave whale lo tofi na ngalo. Ele ia se tau tai a toni ai lo na wa. Ia fo i tai misi ai. Ia nangaunga ina ia wawhaina na manino le lei ia. Ia se whamatanga. Ai mesa i mende o ngase i re tele ni. Ni upo tato ngangana e whamatala. Ia, ai whaftai tele ni aso, ia talo soi fofo i nawa aso. Le o te whaafo i sio tato manosi ua. Te tū tato ri whaola. Ia nare si mea toe na ian manosi a te ior Christmas. Nani, ai whaftai tele ni aso. Mon ia o rua whaiwa toe ni aso. Mon ia koe tapo inga mai a tato au whaola. Monongo, whaftai. Ia, whapena fo i lau fionga profesa, ia whasoifua ia mo nei tai. Fionga profesa, Dr. Leusa, Soifua ia. Ia o tato pokalame na nei tai au, ma nei aso, whafonga mai fo i o tau, ia o e o loo au ngā, ia el pokalame lea ma tato uma, ia, ma ail fo mai, aua i te wha fite, ma ail fo mai, a uma na ma ail fo mai, wa uma na tau i eilo ngase. O loo maua le tato wha malo stino i Macquarie Field. O nai maua ai tatou whaamalo le ai ave ai ta mama tina whaamalosi ai fo ino tino me se lava lea la mai le tau lea malulu ia na le no fo i lava nai matu ai mota malawa ave tina mata mal whaamalo le whangaio ai mo se le tino ma le mea tau o le tau mawhai o le vaile o le aloe inu sauti o le aloe e se le au ngā o te moli mauatu sa o ngā lava ia te au. Ia, te le ava le au ngā o le aloe i tangata e maisuka, mai se fo i toto mawalunga, i tautua i lalo le toto mawalunga. E inua i la le tile o le aloe, mai se fo i pea fai te tau mawhatele i mea ai ia pen, le ana saunoa i ai ia le tato profesa. Ai e te le inu fuala aula, e mawhai lava i le tile o le aloe, o na talepen me lololo lea sa e tau samina. E umanoana e tau mawhal me lolo inu loa malauti leo le aloe. Ia, e maua uma i le fionga ia masoe lolo ane, misa masoe. Ia, ma le faletua ia oli masoe. I le numero le o wha o lua. Lua o fitu, tasi lua ono. O wha o lua, lua o fitu, tasi lua ono. E te vili iai. Ia tau mai leo le taimi ma le itu la e whai e whaamalo stino mai inu ai la le ti lea. Te whai atua i o le aloe. Whai foi la o e te le fia e tau mawha. E maua la le shake, maua la le shake. Ia e si soso ani i lau tau mawhtanga. Whaaso ta i tato numera na le whalitua ia oli masoe le o wha o lua. Lua o fitu, tasi lua ono. Tasi na fisoso ani atu lo soifua malo no ina. Ia o le tato pokalame na mo nei aso. To le fua pe te fia sau noa le ala wha umar pokalame? Ei da
mai le sunga ia seti alia ana ia also pray in the morning and night ia me umana e o fatasi man te soifua maloloina e faaftai famanatu mai Ia, malo. Ia, mato o te stusi lungo apia fōlinga ma tato YouTube, whaftai mafuta mai. Tai fo i tau whaasoa, ma whaasoa ai o tau whinangalo i lungo o tato wala ata. Ia, e meise nisi o whaafonga mai tono whalifai ngā luenga. O isi fo i whaasapena mo resifi awa uli, ma resifi pō, whaamanuia lava le atua fo i atu malo simpui pui o tau. A o whianga iai, ma sa ilinga o tamau a inga, wale manuia o nei a inga. Whaamanuia fo i le atua le au ave pasi, le au ave loli, le au ave upa, le au ave taxi. Ai mese le mamaro le atu nuu whewhewa i lungo le ala tele, e wale whe mon mon tai o whanau le ngata ia o onga, o ia o lea umalo loa o onga mon nei taimi, ia a onga luenga foi. Ia whaamamau i le atua mala, mpopo ngā, whaalavelave o no tupu whaafuase i lunga le ala, ia maua le mataala i whewa iai. Me se lava le pasi le maut Samoa vi ingo le atua la futalainga nga fopula sa lua tele mos manisi ele o maua. Ia me se foi ia se awo ia fatili tamausu patolo manuia lava nga luenga i lungo le ala tele. Fa manuia le atua le tapua inga matua i maota malawa e me se foi au na le atua mfalitua. Ia tatou mafuta fatasi le ngangpa ia e manuia i lo waso. A fai fo i wai se fa matalanga wale tau tamali i Samoa i lau whaafofonga i pokalame ni nei tae au le fionga ta pau whaasina malo tangata fale ia i le fale o le atua lo finangalo e mahangalo ai le au unanga le maut Samoa vi ingo le atua toi wha manatu atu tatou pepa lulu ia i latou ele i totongi maina latou pepa ia olo mna o bia lava le tatou wa lele mo neva yaso i ngai Samoa. Mes fo inise le imaua ni pepa, so ta imai, so ta iane, i telefoni wa uma o na lau atu, i New Zealand, ia mes fo i o Ausetalia nei. Ai whaaso i fua ia Samoa, mai le maota Samoa vi ingo le atua i sini Ausetalia.